Bless the name of the Lord. Svētīsim viņu augsto vārdu. Today is 1st March. Šodien ir 1. marts, And we thank God for such a good month. un mēs pateicamies Dievam par brīnišķīgu nākamo We are mēnesi. alive not because we eat good. Ne tāpēc mēs esam dzīvi, jo mēs ēdam labi. We are alive not because we exercise. Ne tāpēc, ka mēs labi vingrojam. We are alive not because of our deeds, Ne tāpēc, ka mums ir labi darbi, but by the grace of God. bet no viņa žēlastības mēs esam dzīvi. The Bible says that bless the Lord, O my soul, Un Bībele saka, man dvēsele teic to kungu. and all that is within me, Un viss, kas ir manī, all that is within me, viss, kas ir manī, all that is in the church, viss, kas ir draudzē, all the women in the church, visas sievas draudzē, all the men in the church, visi vīri draudzē, my household, mans nams, let my wife, lai mana sieva, my husband, mans vīrs, my children mani bērni praise the Lord, slavē to because kungu. we are alive. Tāpēc, ka esam dzīvi, God has been good to us. Dievs ir bijis In labs. the name of Jesus. Jēzus vārdā. Hallelujah. Slavē viņu. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Slava Tev par to. Hallelujah. Gods Tev par to. Hallelujah. Pateicība. Father, we thank you. Tēvs, mēs Spring pateicamies. of life, we say thank you. Dzīvības avots draudz saka pateicamies. We thank you for Tev. our pastors. Paldies par mūsu ganiem, We thank you for church leaders. par draudzes līderiem, We thank you for church workers. par draudzes darbiniekiem. We thank you for everybody. Paldies, Tēvs, par katru vienu. We give you praise. Mēs Tev dodam Tev godu. Take all the glory. Saņem visu Take godu. all the glory. Saņem visu Take all slavu. the glory. Saņem visu Take all the pateicību. glory. Visu godu. Take all the glory. Visu Take all godu. the glory. Visu slavu. In the name of Jesus. Jēzus In the vārdā. name of Jesus. Jēzus vārdā. Shall we give a clap offering Vai unto varam Jesus? aplaudēt Jēzu Clap for Kristu? Jesus. Clap for Jesus. Halleluja. Clap for Jesus. Aplaudē Jēzu Clap for Kristu. Jesus. Savam kungam. Ah, Jesus. Amen and amen. Amen. We are going to enter into a moment of short prayer. Būs tāda īsa lūkšana. It is very good we start the month with prayer Ir labi iesākt šo mēnesi ar lūkšanu. and we finish with prayer. Un arī pabeigt ar lūkšanu. Now, in the book of John chapter 15, Un Jāņa 15. nodaļā, the verse 5, 5. pantiņš. Jesus said something. Jēzus sacīja kaut ko. He said, I am the vine, Es esmu vīna koks. you are the branches. Jūs tie zari, Whoever abides in me kas manī paliek, and I in him, un es viņā, he it is that bears much fruit. tas nes daudz augļu, For apart from me, jo bez manis you can do nothing. jūs nenieka Apart from nespējat Jesus, darīt. Bez Jēzu I can Kristu do nothing. es nevaru darīt. In this month of March, Šajā mēnesis martā, if we want to achieve more, ja mēs gribam kaut ko iegūt we can vairāk, do that by connecting to Jesus. un tas ir, kad mēs kontaktēsimies ar Apart Jēzu. from Jesus, we can do nothing. Bet bez Jēzu mēs nespējam darīt neko. He says, I abide in you. Un viņš teica, es būšu jūsos, You also abide in me. un jūs būsiet manī. It is so sad that Jesus is abiding in us, but we are not yet abiding in him. Un tas ir bēdīgi, ja Kristus ir mūsos, bet mēs nepaliekam viņā. And that is what gives the enemy access to attack Un us. tas ir tā situācija, ka mēs dodam iespēju ienaidniekam mums uzbrukt. But we are going to pray. Bet tāpēc mēs lūgsim This month of March, šajā marta I will mēnesī. abide in the Lord. Bet es palikšu savā kungā. And I will prosper in Jesus' Un es name. būšu svētīts I will Jēzus abide vārdā. in the Lord. Un es palikšu savā kungā. He says, if you abide in me, Un viņš teica, ja tu paliksi manī, that is when you will prosper. tad tu esi veiksmīgs. So I will abide in the Lord Es palieku savā kungā. and I will prosper this month. Un es būšu svētīts I will šajā abide in the mēnesī. Lord
Es palikšu savā And I'll kungā, prosper this un month. es būšu Lift up your svētīts. voice and begin to Un pray. vienkārši Lift up your sāksim voice and lūgt begin par to to. pray. Lift up your Sāksim voice and begin to pray. pasludināt šīs This month lietas. of March, Šajā mēnesī myself martā and my house, es un mans nams, myself and my household, es un mans nams, we will abide in the Lord. mēs paliksim savā We will kungā. walk in the ways of the Un Lord. mēs staigāsim kunga And we will ceļus. prosper in Un Jesus' mēs name. būsim svētīti Jēzus We will vārdā. walk in the Lord. Un mēs staigāsim savā We will kungā. live in the Lord. Un mēs dzīvosim And savā we will kungā. prosper in Un Jesus' mēs name. būsim svētīti Lift up your Jēzus voice and vārdā. pray. Lift up your voice and pray. Pacel lūkšanā savu Lift up your balsi. voice and pray. Un Shade pasludini kabos, šīs mazente lietas. lebos. Halleluja. Livika brante lebos. Halleluja. Slava Mazonte Tev. lebros, kabante Halleluja. lebos. Kungs, tāds būs mūsu Lift up your nākamais voice and pray. mēnesis. Ebrantara Kungs, mēs lebos, mazente pateicamies lebos. par šo privilēģiju, Shadadabante par lebos, iespēju, par mazente šo lebos. žēlastību. Livika branto Halleluja. lebos. Slava, slava Tev, Ebabantolo Kungs. bos, mazente Pateicamies lebos. Tev. Yadada Slavējam brante Tev. lebos. Lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Pacel Ebrantala balsi lūkšanā. bos, mazente lebos. Livika brante lebos. Lift up your voice and pray. This month of March, this month of March, Marta mēnesī I am abiding in the Lord. es palikšu savā kungā, My wife will abide in the Lord. mana sieva paliks savā My husband will abide in the Lord. bērni, vīri paliks kungā, My children will abide in the un Lord. mani bērni paliks savā kungā, And we will prosper. un mēs būsim We will svētīti. prosper. Un mēs būsim In all svētīti. our ways we will prosper. Un visos savos ceļos mēs būsim In the name of svētīti. Jesus. Jēzus vārdā. Amen and amen. Amen. Now, in the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 9, 1. Korintiešiem 2:9. it says that, but it is written, Bet tā ir kā rakstīts, what no eye has seen, ko acs nav redzējusi, nor ear heard, auss nav dzirdējusi, nor that heart have of men imagined, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis. what God has prepared To Dievs ir for sagatavojis those who love Him. tiem, kas viņu mīl. God has prepared blessings for us this month. Dievs šajā mēnesī ir sagatavojis kādas svētības priekš maniem. There are some good things we couldn't see in January and February, Ir lietas, ko mēs nevarējām pat iedomāties janvārī un februārī, but not in March. bet ne martā. It says, what the eyes have not seen, Tas, ko acs nav redzējusi, what the ears have not ko heard, auss nav dzirdējusi, they are the good things God has prepared for us. ir Spring of labas life. lietas, ko kungs ir You are going to sagatavojis speak martā. prophetically into the month of March. Tāpēc mēs runāsim pravietiski šajā marta In this mēnesī. month of March, Šajā marta mēnesī. the blessings my eyes have not seen, I will see them. Un tās svētības, ko mans acis vēl neredzēja, es ieraudzīju In this šajā, month of March, šajā marta the mēnesī. testimonies my ears have not heard, I will hear them. Un tās liecības, ko mans Lift auss up nav your voice and dzirdējuši, begin to declare. tās dzirdēs Lift šajā up your voice and mēnesī. begin to speak into the month of March. Paņem ticībā šo Speak vēstu, into the month of March. atraist to In šajā the name of mēnesī, Jesus. pasludini, The blessings paņem my eyes to. did not see in January. Tās lietas, ko acis nav redzējusi The janvārī, blessings my ears did not hear in January. svētības, ko mans auss nav dzirdējuši And februārī, in February. un arī In the janvārī. name of Jesus. Jēzus Kristus This month vārdā. of March. Un šajā marta My mēnesī ears will see blessings. mans acis redzēs svētības, My ears will hear testimonies. mans auss dzirdēs I will liecības, hear good news. es dzirdēšu labas ziņas, I will see good things. es redzēšu labas In the lietas. name of Jesus. Jēzus Speak into the vārdā month of March. runā uz šo marta mēnesi, Prophesy into the month of March. pravieto šajā In the mēnesī. name of Jesus. Jēzus Shadeka vārdā. bos, mazente lebos. Halleluja! Ebran talabos, O, mazente slava lebos. Tev, kungs, pateicamies Shadadabante Tev. lebos. Halleluja par to, ka Tu esi sagatavojis priekš mums, ka Tu iet mums pa priekšu, ka Tu sagatavo šo ceļu, ka Tu atver jaunas durvis, ka Tu izlai no sava gara. Halleluja, slava Tev par to, ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējusi. Tas, ko Tu esi apsolījis, tas, ko Tu esi atklājis manā dzīvē. In the name of Jesus. Jēzus vārdā. Shadadabos. Ebrantolebos, mazentelebos. Lift up your voice. Prophesy into the month of March. Speak into the month of March. Speak Pravieto into the šajā month of March. mēnesī. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Our final prayer Vēl viena lūkšana.
In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2. Korintiešiem 5:7. I love what the Bible says. Es mīlu to, ko Bībele 2 saka. Corinthians chapter 5 verse 7. 2. Korintiešiem For we 5:7. walk by faith, Jo mēs dzīvojam ticībā, not by sight. ne skatīšanā. In this month of March, Šajā mārta we are mēnesī walking by faith. mēs iesim ticībā. I am not moved by what I see. Un es nebūšu vadīts no tā, ko es redzu, What I hear will not move me. un tas, ko es dzirdu, tas man nekustinās. I am only moving by faith. Bet es kustēšos ticībā, Now you are going to declare this to yourself. bet tu pats sev to pasludināsi, In this month of March, ka šajā marta mēnesī, as I walk by faith, kad es iešu I ticībā, am walking out of problems. es eju ārā no savas problēmas. I'm walking out of Es eju disgrace. ārā ticībā no savas problēmas. I'm walking out of sickness. Es eju ārā no slimības. I am walking out of evil attacks. Es eju ārā no ļauniem uzbrukumiem. And I am marching into breakthroughs. Un es eju uz I caurlaušanos. am marching into prosperity. Es eju uz svētību. I am marching into the plans of God for Es my life. eju uz Dieva plāniem manā I dzīvē. am marching into the purpose of God Es for my life. soļoju Dieva nodomā. Therefore, in the name of Jesus, Tāpēc Jēzus this month vārdā of March, šajā marta mēnesī you sickness, tu slimība get thee behind me. ej prom no manis. Ah, you evil reports, Tu ļaunās ziņas get thee behind me. prom Hey. no manas dzīves. Hey, any evil that will attack me this month, Katrs ļaunums, kas ir paredzēts šajā mēnesī, get thee behind me. ej aiz manis. Evil attacks, Ļauni uzbrukumi get out of my home. prom no mana nama. Sickness, Slimības get out of my home. prom no mana nama. You want to attack my husband's job, Vai tu gribi uzbrukt manam vīru darbam? get out of his job. Arī no turienes You want to ej attack prom. my wife, Vai tu gribi uzbrukt manai get sievai? out of her life. Arī no turienes ej You want prom. to attack my children, Vai tu gribi uzbrukt maniem get out bērniem? of their lives. Arī no turienes As I ej speak prom. right now, Kad es saku šajā as I pray brīdī, right now, kad es lūdzu šajā I brīdī, am walking out of evil es eju ārā no and ļaunā I am stepping into blessings. un es eju iekāpu I svētībā. am marching out of evil Es soļoju ārā no and ļaunā. I'm stepping into blessings. Es kāpju iekšā Lift up your svētībā. voice. Lift up your Pacel voice and balsi pray. un Lift lūdz up your par voice and to. pray. Un Step out of every evil ej ārā no ļaunā and step into blessings. un ej iekšā In svētībā. the name of Jesus, Jēzus lift up your vārdā. voice and pray. Lūdz un I am pasludini walking by arī faith and šīs not by sight. lietas savā dzīvē. I am walking by faith and not by sight. Es staigāju ticībā I am walking by un ne faith and not by sight. skatīšanā. Es Ah, turpinu lift up your voice and ticībā. pray. Un es Lift up your neturpinu voice and pray. un vienkārši lūdzu par to. Pasludini šīs lietas. Halleluja! Halleluja! Slava, slava Tev! Mēs pasludinām, Kungs, šīs lietas. Pateicamies Tev par to. Halleluja! Halleluja! Slava, slava Tev! Tev ir gods, Tev ir slava, Tev ir pateicība. Par to, ko Tu esi ieplānojis, ka Tev ir labs un glābšanas domas. Halleluja, ka Tev ir labas domas martā, Tev ir labas domas šajā gadā, Tev ir labas domas, glābšanas domas mūsu veselībā, mūsu finansēs, mūsu attiecībās. Pateicamies Tev, un mēs atraisam to, kas Tev ir ieplānots manā dzīvē, un mēs sasaistam to, kas ir ienaidniekam ieplānots pret mums un mūsu ģimenēm. Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Un viss draudz uz šo teica skaļu Amen! Halleluja! Halleluja! Ir kaut kas vēl efektīgāks. Mēs vīros, mums ir kaut kas vēl spēcīgāks. Что-то есть более Mums ir сильное. tādi 3 amen. У нас есть 3 Un viņi ir аминь. tādi efektīvi. Tā kā, Они такие эффективные. tā kā nodara viss putekļi, kas Так tev ir что virsū. вся Tā пыль kā nodara полетела. viss ienaidnieki, kas И tev ir все apkārt. враги, которые окружили Vīri, тебя. sievas, Жены, draudzē. мужи. Un uz šo vārdu mēs sakām, Мы на это говорим аминь. Amen! Аминь. Amen! Аминь. Lai Dievs tev Бог svētī. да благословит тебя.
Kas pat raka draudz, vai ne? Сумасшедшая церковь. Es te vairāk nenākšu uz šejienu. Я сюда больше не приду. Man viss skaidrs, Мне kas te все notiek. понятно, что происходит здесь. Te tie trakie. Здесь сумасшедшие. Halleluja. Mēs visi tā kādreiz domājam. Мы все когда-то так думали. Amen. Амин. Nav amen. Нет, аминь. Pareizi, jūs ir labāk nekā es. Вы лучше, чем я. O, Dievs ir brīnišķīgs, vai Бог ne? чудесный. Arī šodien viņam ir Сегодня brīnišķīgas lietas есть priekš для- mums. vai ne? ему чудесное Arī что-то для šodien нас. viņš ir uzklājis galdu. Он накрыл стол для нас, Saviem bērniem. своим детям. Arī šodien Сегодня viņam ir zaļains ganības Также у него есть priekš пастбище viņa ganāmā для pulka. его стада. Arī šodien Для... viņš ved mūs pie skaidra ūdens. Он ведет нас к чистым Amen. водам. Viņš grib tev Он padzirdīt. хочет тебя Viņš grib tev напоить, накормить. Viņš grib tev Он stiprināt. хочет тебя укрепить. Amen. Viņš grib tev Амен. sagatavot. Он хочет тебя приготовить. Viņš grib tev Он uzpildīt tavu хочет bāku. наполнить тебя Amen. словом, Lai tavu bāka ir pilna. чтобы твой бак Un был jo lielāks полным. skrējiens, И чем больше у jo тебя lielāk бег, bāka tev vajag. тем больше у тебя нужно Amen. Es uzmanīgs. горючее. Paņem visu, ko kungs tev dod И будь šodien. внимательный. Tu nezini, kur nians, kurš vārds, Возьми всё, kur что liecība Бог дает. tev Ты būs не vajadzīga знаешь, nākamā nedēļa. Что тебе будет Amen. нужно с этого на следующую неделю? Dievs negrib, Бог не хочет, lai mēs skrienam чтобы мы tikai tad, бежали kad mēs jau ir nokļuvuši только problēmās. тогда, когда мы Un уже tad mēs попали в saucam uz проблемах. viņu И тогда мы glāb, призываем Его, glāb, спаси, glāb, спаси, glāb. спаси. Arī Pēters, kad slīka, Петр, когда тонул, arī tad viņš teica, он glāb. тоже говорил, Man beidzās спаси, ticība. мне нет Glāb веры, man. спаси. Bet Dievs grib mūs Но Бог iemācīt, хочет научить lai mēs нас, staigājam чтобы мы ticībā, ходили верою, lai mēs staigājam pa чтобы мы ūdeni, ходили lai по mēs воде, staigājam par чтобы apstākļiem, мы ходили над par обстоятельствами, grūtībām, над par трудностями, diagnozēm, lai над mēs диагнозами, staigājam чтобы pār мы tiem. ходили над Un ziniet, этим. kur ir И atšķirība? где разница? Вы знаете? Ziniet, kur Знаете где? pirms mēs staigā pa ūdeni, Перед тем, как мы идем по воде, mums ir jādzird мы mūsu должны kungs, услышать Господа. kad viņš saka, nāc, Когда Он говорит, приди, kad viņš saka, ej Иди. tur, kad иди viņš saka, туда. dar to, Когда Он говорит, kad делай viņš то. saka, nedar Когда šo, Он говорит, не делай Дар этого, šitā. а делай так. un viņš tev dod šīs И Он дает instrukcijas. инструкции Un тебе. tad, kad tu dzirdi И когда viņu, ты слышишь Его, tad tu dari lielas lietas. тогда ты делаешь Tad tu великие dari дела. neiespējamas Тогда ты lietas. делаешь Tā kā visi невозможное. brīnās, Так что kā все tev удивляются, tas как sanāk, тебе это kā tev удается, tas izdodas, как тебе удается kur tu это, to ņem. откуда ты это все Un берешь. tev būs viena И тебе atbilde. будет один ответ. Nāc pie viņa. Иди к Нему. Nāc pie viņa. Иди к Нему. Un tu būsi tikpat И ты будешь svētīgs, tikpat настолько же veiksmīgs, благословлен и tikpat успешен, spēcīgs, настолько tikpat же gudrs. силен, настолько Amen. же мудрый. Jo Dievs Потому neuzlūko что Бог cilvēku vajag. не смотрит лицо. Dievs mīl visus Он cilvēkus. любит всех людей, Ticīgos un верующих, neticīgos. неверующих. Amen. Аминь. Un viņš visu aicina. И он Un viņš всё saka, призывает nāciet и visi говорит, pie manis. Придите все ко Visi мне, grūtsirdīgie, все, bēdīgie. все труждающиеся и обремененные. Visi. Придите ко мне, все, es jūs и я вас atviegļināšu. утешу, Es jūs я atviegļināšu. освобожу вас. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Halleluja. Halleluja. Tāds ir mūsu kungs. Такой наш Tāds ir Господь. mūsu Jēzus, kam mēs ticam. Иисус, которому Tāds ir мы mūsu верим, Dievs. Такой Amen. наш Бог, Kas mūs mīl tā. который любит так. Un tad Jēzus saka, И тогда Иисус говорит, ka tev viegli paliek, когда тебе легче tev становится, labi paliek когда ar тебе viņu. хорошо ka становится, tu esi atbrīvots no visām когда spriedzēm. ты освободился от всех напряжений, Tu jau esi mierā. ты уже Un спокойный. tad Jēzus saka, И тогда Иисус говорит, un tagad и теперь es tev gribu kaut ko iemācīt. я хочу научить тебя Es чему-то. negribu, Я не хочу, lai tu atkal nokļūsi tais pašās bedrēs. чтобы ты Es снова попал в negribu, яму. lai vēlns atkal tevi Я не хочу, aptin чтобы savos slazdos. Дьявол тебя Es обманул negribu, и привел в свои jo es mīlu ловушки. tevi. Es gribu tev sagatavot. Я хочу Es gribu подготовить parādīt тебя. tev Я хочу uzvaru par to, показать тебе kurā победу vietā над tu тем, visu laiku zaudē. где Amen. ты всегда теряешь Tāds ir что-то. mūsu kungs. Такой наш Tāds Господь, ir mūsu такой Dievs. наш Бог. Viņš ir Он brīnišķīgs. чудесный. Neviens nemīl mūs tā, kā И viņš. никто не любит нас Neviens так, как Он. cilvēks nav spējīgs Человек не mīlēt. способен любить. Ziniet, cik cilvēks ir spējīgs Вы mīlēt? знаете, сколько он способен любить? Tikai tik, cik viņš pats ir saņēmis. Столько, сколько он сам Tikai получил tik оттуда. daudz mēs varam Столько atdot otram мы можем cilvēkam. отдать другому человеку. vairāk. И не больше.
Amen. Un tu Amen. nevari И paprasīt ты no не можешь cilvēka to, kas viņam nav. спросить от человека то, что он не имеет. Amen. Bet pie Jēzus ir viss. Но у Иисуса есть Amen. все. Un zini, cik viegli atnākt pie Знаешь, как Jēzus? легко прийти к Иисусу? Tā ir viena tava lūkšana. Это одна твоя молитва. Tas ir, kad tu piesauc viņu Когда vārdu. ты призываешь Его имя, Amen. Un tu satiecies ar и ты viņu. встречаешься с Ним, Un tu piedzīvo и ты personīgi. viņu. переживаешь личное. Nevis tu esi dzirdējis par И ты не viņu. просто слышал о нем Tu vari dzirdēt, годы. kāds ir Ты можешь viņš. слышать, каков Kāds ir он, Dievs, kāda ir каков он, draudz, какая церковь, kāds ir Jēzus. какой Иисус. Bet tad, Но kad tu тогда, pats когда sastopi ты viņu, лично встретишься, tas maina это pilnīgi visu. меняет абсолютно все. Un tajā brīdī tu И в sāc тот момент saprast, ты понимаешь, ka visam ir savu nozīmi. что всему есть Visam ir свое savu значение jēga. и смысл. Draudzē ir jēga. Церкви есть смысл, Kalpošanai ir jēga. служению есть смысл, Amen. Amen. Ziedošanai ir jēga. пожертвованием Kad есть tu caur смысл. Jēzu Когда ты через Иисуса skaties uz visiem смотришь šiem на jautājumiem, всех вопросов, Tad tu redz gaismu. тогда ты видишь свет. Amen. Аминь. Halleluja. Аллилуйя. Halleluja. Аллилуйя. Halleluja. Аллилуйя. Dievs ir labs. Бог Dievs ir благ. brīnišķīgs. Бог благ. Бог так приятный. Jāņa 16. Es tev gribu nomierināt. Я хочу успокоить тебя. 16, Иоанна 33. 16:33. Jēzus saka Иисус сказал, tādus vārdus. To es visu esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. «И сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Redziet, arī šajos И в vārdos, этих словах, lai tu saņemtu mieru, чтобы ты получил мир, lai mēs iegūtu mieru, чтобы мы получили mums ir мир, jāsaņem no viņa vārda. мы должны получить от Него Слово. Āvis dzird viņa Овцы balsi. слышат Его голос. Tad, kad bērni maziņi Когда dzird маленькие дети vecāku слышат balsi, голос viņi своих родителей, nomierinās. они Viņi ir успокаиваются. drošībā. Они знают, что Viss они в ir labi. безопасности, что все Viņi хорошо, ir tuvumā. что они поблизости. Es atceros, ka Я Keiti помню, bija maziņa, un viņa Когда- draudz toaletē iesprūda. когда Кейти была маленькой, она kaut kā pat закрыла дверь aizslēdz как-то ciet, сама Un nav в spējīgi viņu церкви, в atslēgt. Viņa ir туалете, tik и maziņa. она была маленькой, Tu pat nevari не могла izstāstīt, kā ничего, tur to и var ты даже izdarīt. не можешь объяснить, как это сделать, чтобы открыть. Un tu viņus neredzi, И ты ее не видишь, un viņi tev neredz. и она не видит тебя. Bet viss, ko tu vari Но darīt, все, что ты можешь делать, tu vari mierināt ar ты saviem можешь vārdiem. успокаивать своими словами. Viss kārtībā, Все в meitiņa. порядке, дочь. Tūlīt mēs visi Мы sakārtos. все устроим теперь. Paenos no durtiņām. Отойди от Tūlīt дверей. būs skaļš instruments. Будет такой громкий Tūlīt mēs инструмент. atlauzīs tās durvis И мы vaļā. Un сломаем mēs эту būs дверь, atkal kopā. и мы будем Amen. вместе. Un tieši tas И pats то mums. же самое Mēs нам. neredzam Мы не Jēzu. видим Mēs Иисуса, neredzam Dievu. мы не видим Бога, Bet mums ir klusa но balss. у нас есть тихий Svētais голос, gars, Дух Святой, pats Dievs caur svēto garu. сам Бог через Tev Духа čuks Святого tavā sirdī. тебе Tev шепчет, runā katrā situācijā. говорит в каждой Viss ситуации, būs все kārtībā. будет в Un порядке. tāpēc arī И mēs потому dzirdējam šo мы vārdu. слышали Mēs это nedzīvo слово. skatīšanā, Мы не живем в bet mēs видении, dzīvo мы живем ticībā, верою, kas nāk no что sirds. приходит от сердца. Tas, ko mēs То, dzirdam, что to мы mēs слышим, darām. мы это Amen. делаем. Un mēs saņemam И мы mieru. получаем мир. Varbūt tev ir kaut Может kādā быть, тебе есть в sfērā каких-то nemieris сферах tavā dzīvē. беспокойствие. Tieši tur tev Именно jādzird там ir no ты viņa. должен слышать Un от tu Него. saņemsi И mieru. тогда ты получишь мир. Amen. Аминь. Vienalga, vai tas būs Что бы brīnums, это ни было, vai tas может būs быть, это kāds чудо, process tavā может быть, dzīvē. Tu saņemsi прогресс в mieru. твоей жизни, то ты получишь мир. Un te tālāk viņš saka, И дальше он pasaulē говорит, jums ir bēdas, в мире будете иметь скорбь, bet turiet drošu prātu. но мужайтесь. Es pasauli esmu uzvarējis. Я победил мир. Kur mums siena nerunā, Наши стены не говорят. akmeņi breiks, rakstvietiņa. Jā. Место Писания. Jūs redzat ziņās, jūs Вы lasat видите в новостях, to, kas notiek читаете šai то, что pasaulē происходит šobrīd. в данный Vai момент. ne? Jūs этом мире dzirdat, redzat, Вы notiek lietas. видите,
Jā. слышите? Un Jēzus jau tad Иисус teica, тогда jums уже pasaulē būs говорил, bēdas. в мире будете иметь скорбь. Būs bēdas. Arī šīs Будете ir иметь bēdas, kas скорбь. notiek apkārt Это mums. тоже, что вокруг Un нас. varbūt ir tas arī, ko И jau может mēs быть то, что dzirdējām. мы слышали. Ir lietas, kas notiek, Есть un mēs кое-что, что мы не nesaprotam, знаем и не kāpēc можем viņš объяснить, notiek. почему это Paies происходит. laiks, un tu Пройдет время, и мы sapratīsi, kad ir, увидим и поймем, kad ir jānotiek что должно pasaulē было pravietiskiem случиться пророческим notikumiem, пришествием, lietām, lai вещам, piepildītos чтобы viss исполнить tas, ko все Dieva то, vārds что Слово pravieto. Божие пророчествует. Lai viss tas Чтобы notiktu. все это происходило. Viss scenārijs par Весь šo pasauli сценарий jau ir об uzrakstīts. этом уже написан. Viss scenārijs Весь par сценарий draudzi о jau церкви ir уже uzrakstīts. написан. Par tavu О dzīvi твоей arī жизни scenārijs ir написан uzrakstīts. сценарий. Amen. Amen. Vien mums ir izvēle И нам есть pieņemt выбор viņa принять scenāriju его savai сценарий dzīvei, своей жизни, vai mēs или же radīsim, мы veidosim будем savu создавать scenāriju. свои Amen. сценарии. Un mēs esam savā И dzīvē мы в своей жизни redzējuši, видели, ka mūsu что mūsu rakstītais наш scenārijs сценарий lielākoties написанный, viņš nestrādā. он не Tur работает. ir mēģinājumi, Там un mēģinājumi, мы un упражняемся и mēģinājumi. упражняемся, Sāpes, sitieni, боль, kritieni, vai ne? удар и все Bet такое. Dieva Но scenārijā, Бог, Его сценарий, redziet, ir arī bēdas. вы видите, что есть И написано, ради что сапс. будете иметь скорбь. Ir arī lietas, И будете caur иметь ko mums что-то, ir jāiet cauri. через чего проходить. Amen. Амин. Viņa scenārijā ir И весь viss tas, сценарий, kas notiek tavā что dzīvē. происходит в твоей жизни. Ir process, ir vēlna uzbrukumi. Есть процесс, есть Jā, атаки от tas ir дьявола. viņa scenārijā. Это Bet его сценарий. viņš teica, Но он сказал, stājieties pretī vēlnam. Противостойте дьяволу. Un to mēs nevaram lūgt И мы не Jēzum. можем просить Иисуса Jo об этом, Jēzus потому что lūdz Иисус mums, говорит lai нам, tu dari чтобы to. ты делал это, и я делал Mēs nevaram это. prasīt, Мы не Dievs, можем просить, stājies pretī vēlnam. Бог Ja противостоит es teicu, дьяволу. es tev devu Иисус autoritāti, сказал, я es тебе tev дал devu varu, авторитет, я дал тебе власть. lieto to. Пользуйся этим. Lieto to savā Пользуйся dzīvē. этим в Ja своей tev ir жизни. uzbrukums, Если тебе stājies атаки, pretī vēlnam. противостой дьяволу. Dar kā Jēzus Делай ir так, darījis. как Иисус делал. Amen. Амин. Viņš stāvēja pretī ar Он rakstvietām. противостоял Писаниям. Stāv rakstīts. Написано, Kādu vakaru однажды, один pirms вечер, gulētiešanas перед тем, как ложиться спать, mēs vēl tur kāds pārunā, у kaut нас kādas были еще lietas такие ar sieviņu. разговоры с женой, Un pēkšņi и es jūtu, ka внезапно manā я чувствую, kaklā что в моем горле, pēc visām pazīmēm un atmiņām es jūtu, ka tā ir kaut kāda angīna. после всего я Пекшень. понимаю, что есть какая-то ангина. Gulta, И я siltumā, уже лежу в теплой Не постели, ārpusē, не не augstumā. где-то в холоде, turpat Там. drošā vietā. Un tev в atnāk спокойном tāds месте, и тебе приходят такие конкрет, конкретные такие звуки. un tad ir domas par И тогда мысли, kaut kādu procesu, ka būs процессы, jāklepo. ты будешь кашлять, Ar to simptomu nāk līdzi arī и tās с этим instrukcijas. симптомом приходят инструкции. Tev zāles jādzer, Тебе нужно теперь лекарства какие-то пить, тогда будет так, и потом будет так. У вас тоже бывают такие серии, Un viņi tā sludina. и они так проповедуют. Un es nevienam neko neteicu. Я никому ничего не говорил. Es savā iekšienē. Я своей внутренности. Es tā, ok, Окей, ko es tagad darīšu? что теперь делать? Es stājos pretī Я Шесть противостою саютой. этим чувствам, šai slimībai, lai kas этой tas arī болезни, būtu. чтобы это не было. Es to nepieņemu. Я этого не принимаю Ej prom Уходи. no manis. от меня. Un viss. И все. Tā bija mana reakcija. Это была моей реакцией. Es nezinu, cik minūtes Я не pagāja. знаю, сколько минут прошло, Tā kā tas simptoms atnāca. как этот симптом пришел. Tieši tāpat viņš Именно arī так он ушел. pazuda pilnībā. Он просто исчез. Amen. Амин. Un tas ir tas, ko Jēzus И mums это māca. то, что Иисус нас учит. Stājies pretī Противостой vēlnam. дьяволу. Amen. Амин. Un mums jāim, un tāpēc Jēzus teica, nāc pie manis. Поэтому Иисус Es сказал, gribu tev kaut ko придите ко мне, iemācīt. я хочу научить вас Lieto šīs пользоваться garīgās этим lietas, духовными vārdu, вещами, princips. словом, Tie принципом. strādā mūsu dzīvē. Они Tie работают в strādā. нашей жизни, они работают. Labāk par zālēm. Лучше, чем Labāk par лекарства, ārstiem. лучше, чем врачи. Amen. Амин. Amen. Амин.
Un arī ārsts Dievs lieto. И также врачей Бог использует. Atšķirsim. Откроем. Jāņa 6:35. Иоанна 6:35. Jēzus sacīja Иисус viņiem, сказал им, mums, нам, es esmu dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam nesalks. Un kas man tic, tam neslāps nemūžam. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Dzer Пей no viņa, от Него, ko Jēzus tev dod что šodien. Иисус дает тебе сегодня. Dzer. Пей. Amen. Амин. Reku Madarai arī Ешь. līdzi ir. И Мадара тоже с собой взяла. Камиль-то злодей. Jā, un šeit ir divas lietas. И здесь две такие стороны. Pirmā lieta nāc pie Первое, Jēzus. прийти к Нему. Jā, tu esi atnācis uz draudzi. Ты пришел в церковь. Mēs esam šeit, lai Мы kaut ko здесь. saņemtu. Ārēji, fiziski mēs esam Физически draudzi. здесь, Bet ar sirdi, но сердцем, ar iekšienu. Mums jānāk внутренностью. pie Мы Jēzus. должны прийти к Jēzu Иисусу. Иисус, lieto šo sapulci. Jēzu пользуйся этим lieto собранием, šos cilvēkus. используй Jēzu. этих людей. Amen. Амин. Es gribu dzert. Я хочу пить. Es gribu ēst. Я хочу есть. Es esmu izsalcis. Я Es жаждущий. esmu izslāpis. Я тот, который хочу пить. Amen. Nāc pie viņa. Придите к Нему. Labi. Ir viena lieta, kad mēs nākam un piedzīvojam Хорошо, dažādas когда мы lietas. переживаем что-то, Skudriņas, prieks. что-то, какие-то ощущения, Jā, mēs радость. piedzīvojam Мы dažādas lietas. переживаем что-то, какие-то ощущения. Bet visa tā Но vidū посреди этого paņem vārdus no viņa возьми слова от Него un paņem ticībā viņas и savā возьми sirdī. верою от Него. Lai tu aiziet no šīs Чтобы vietas, ты ne ушел tikai с этого atvieglots, места. bet lai tev ir kaut kas somā. Чтобы ты Lai tev ir kaut kas взял что-то с sirdī. собой, что тебе было в сердце что-то. Amen. Амин. Paņem līdzi no Возьми Jēzus от šo Иисуса ticību, šo эту vārdu. веру, эти Jeb tā слова attieksme, или отношения. ticībā es to paņemu Веру, savā я dzīvē. беру это. Ja? Mēs varam teikt, Мы можем tas bija сказать, labs vārds. это было хорошее Tas bija слово, labs sajūts. это были хорошие laba ощущения, atmosfēra. это была хорошая атмосфера. Bet paņem Но līdzi возьми с собой, ticībā, notic tam vārdam. поверь этому Amen. слову, Paņem to vēstu, Возьми эту līdzi tev весть. vajadzēs viņu. и ты будешь Tev потом vajadzēs нуждаться в viņu. этом. Amen. Амин. Tad, kad tev uziet, Когда tad, будет- kad šī atmosfēra nomainīsies. Когда эта атмосфера kad brāļu поменяется, māsas когда nebūs не tev будет apkārt. братьев, сестер Tad, kad tev рядом с тобой, vilki и būs когда apkārt tev, волки tev будут вокруг vajadzēs тебя, ты будешь atcerēties, tev нуждаться, vajadzēs тебе savā нужно будет iekšienē teikt, nē. сказать себе, нет, Un- нет, un tu нет. redzēsi И ar ты acīm, увидишь kas tev ir глазами, apkārt. что вокруг тебя. tev vajadzēs- И un tev тебе būs нужно izvēle. будет выбрать. Vai Тебе tu будет выбор. paliec šajos Остаешься vārdos, остаешься ko ли ты в Jēzus этих dod, словах? un paliec mierā, Ты остаешься ли в этом, пребываешь ли в этом мире? vai atkal tu tiks aizrauts ar to, ko tu Или redzi? ты будешь захвачен Vai tu тем, tiks что ты aizrauts видишь, ar tiem vilkiem, захвачен теми apstākļiem, kas tev ir apkārt? обстоятельствами, которые вокруг тебя. Atcerieties И vienmēr, помните ja всегда, jūs saņemsiet если вы vēst получите vārdu no весть Jēzus, от Иисуса, слова от Zaglis Иисуса, вор тут gatavojas же nākt готовится pie прийти tevis. к тебе, Un viņš saka, zini и ko, он хочет украсть ko tu тебе būsi именно saņēmis то, no что ты Jēzus. получил от Иисуса. to Dieva vārds mums Слово atklāja. Божие нам это открывает. Amen. Амин. Sargā to, И береги этого. cīnies par to. Борись за это. Неотдот И то. не отдавай это. Amen. Амин. Nākam pie viņa un ticam. Приходящий ко мне и верует. Halleluja. Аллилуйя. Slavu Dievam. Хвала Богу. Amen. Амин. Ir kāda lieta, ko es vēlos Есть jums кое-что, что я хочу вам pastāstīt. рассказать. Ir kāda patiesība, kas Dieva vārdā Истина, ir.
которые в Слове Божьем. ko es saprotu, ko Kungs И я vēlas понимаю, mums что iedot šodien. Господь хочет это дать нам сегодня. Cik labi, ja mēs dzirdējām Как par хорошо мы уже слышали ziedošanu, par о upurēšanu, vai ne? пожертвовании, о Kāda том, как jēga жертвовать. darīt Какой kaut смысл ko, делать что-то, kas Dievam nav nekas. что Богу Vai ne? ничто? Labāk tad darīt Лучше тогда делать to tā, kā Dievam tas так, patīk. как Богу угодно. Labāk tad lūgt tā, kā Лучше viņš var молиться так, atbildēt. что Он может Amen. дать ответ. Labāk tad ziedot Лучше tā, тогда жертвовать ka так, tas nes чтобы izmaiņas. это приносило Vai ne? изменения. Mēs negribam pat Мы не tukšo, хотим просто пустую это делать, jā, rituālu vai как reliģiju ритуал kaut kā или darīt. религия. Amen. Аминь. Mēs kā draudz, Мы как церковь. kāds ir draudzes uzdevums? Какое есть задание Ko церкви? mēs vispār šeit Что мы darām? здесь делаем? Labi, mēs ēdam. Хорошо, мы Mēs ganāmies питаемся, zaļanas ganībās. мы идем Jā, к mēs dzeram пастбищу, no мы ūdens. пьем от чистой воды. Daudz nozīmes ir Многие draudzē. значения. Draudz, kas ir lūkšanas Церковь nams? есть дом Amen. молитвы. Lūkšanas nams visām tautām. Дом Ko молитвы mēs всем darām? Mēs народам. lūdzam. Мы молимся Amen. Par sevīm, par citiem. о себе, о других. Kas vēl ir draudz? И что еще? Draudz ir viņa miesa. Церковь – это Jēzus Его ir тело. galva. И Mēs Иисус esam глава. viņa miesa. Мы Его тело. To es nezinu, paskaties blakus. Посмотри на Kas рядом tev tur sēž? Kāja, blakus сидящего. rokas Может vai быть, acis? рука, Es нога, nezinu. Garā varbūt tu ieraudzīsi. может быть, Kas tu глаза, garā может aizturot? быть, Kāds iekšējais orgāns, es nezinu. уши, Kas tu может esi быть, Kristus какой-то miesā? внутренний Vai ne? орган. Mēs visi Кто-то сидит esam рядом с тобой. viens Мы organisms. один организм. Amen. Мы одно тело. Amen. Аминь. Tu esi daļa no Kristus Ты miesas. часть тела Христова. Kas vēl ir draudz? Что еще есть Kāds vēl ir церковь? uzdevums draudzē? Задание церкви. Draudz ir kā vīnkalns. Церковь есть как гора Amen. виноградника. Un tas nav mūsējais. И это не наша. Tas ir viņa vīnkalns. Это его Viņš виноградник. mums ir uzticējis И он kaut kādus доверил нам uzdevumus viņa что-то, какие-то vīnkalnā. задания. Amen. Tur ir jādarbojas, И там нужно jāstrādā. работать. Vai ne? Не так ли? Saimnieks drīz nāks apakaļ. И хозяин скоро попросись, грядет. «Ko tu И izdarīji спросит, ar что to?» ты сделал с тем? Amen. Аминь. Vai tu tici tādai Веришь ли draudzē? ты такому? Liek strādāt. Дает что какую-то работу делать. Ticība bez darbiem ir nedzīva. Вера без дел мертва. Amen. Kas vēl ir draudz? Что еще есть церковь? Kas vēl ir draudz? Что еще? Pasakiet, kāds. Скажите, кто-то? Kas? Paldies, Lūdī. Невеста. Un mēs tieši par to И мы parunāsim. именно об этом поговорим. Jūs tagad iedomājaties, kādi ir draudz? Представьте себе, какая есть церковь. Vēl ir viena nozīme, kad svētie tiek sagatavot kalpošanas Святые darbam. приготавливаются на дело служения, Tiek gatavot готовится semināri, vai ne? Tiek семинары, gatavot kalpošanai. служение. Tu esi Ты kalpotājs, служитель, un tev būs liels и kalpošanas тебе будут priekšā. Ja? большие служения, Redzējums, видение, pravietojumi, vīzija. пророчество, Tā kā направление. mums ar sievas как у нас с женой paprasīja viens спросили. pravietis Один пророк, uz Āfriku brauks. в Африку поедешь? Vienkārši jau jūs brauks uz Просто Āfriku. вы поедете в Mēs Африку? visi smējās И par мы to все pravietojumu. смеялись о том. Pagāja 20 gadi. Прошли 20 Vai лет. vairāk? Еще больше, я думаю. Āfrika atbrauc pie mums, Африка приехала к нам, un pēc tam mēs и aizbraucam uz после мы Āfriku. поехали в Африку. Ja? Liels kalpošanas. Большие служения. Dievs gatavo mūs Бог tam готовит lietām, нас, bet paralēli но параллельно mēs esam līgavi. мы невеста. Mēs esam Мы līgavi. невеста. Jēzus ir līgavais. Иисус жених. Ziniet, kad mēs šo apziņu Когда мы sāk domāt, Начинаем pētīt, мыслить об saprast, этом, ko nozīmē Kristus изучать, līgava, что значит ko невеста, nozīmē līgavains, что значит жених un kad vispār būs и kāzas. когда будет свадьба. Tu esi domājis šādā Ты veidā? когда-то думал таким образом? Es saprotu, māsas mums saprot Я šo понимаю, lietu, kas ir может быть, līgava. сестры понимают, что это Vīriem tā значит невеста. grūtāk, Может быть, мужчинам Svētais труднее Gars mums понять. palīdzēs. Дух Святой поможет нам. amen. Un interesanti, И интересно, kad mēs runājam par līgavu когда un мы līgavainu, говорим о женихе и tas nav невесте, tāpatās kā это не просто mums, так, как kas ir нам, bijuši pagānu tautās. которые были в Līgava народах un язычников.
жених и Mums невеста. notiek pilnīgi У savādāk. нас все происходит Nekā tā, совсем по-другому. kā Jēzus И не runāja так, par как to. Иисус говорил Kā это. tas ir ebreju Как kultūrā. это Kā viņiem евреям, notiek как у них происходит все. šīs precības. Как у них Kā эта viņi свадьба. gatavojas tam. Как они готовятся к этому. Un Jēzus, tad, kad И rakstīja, Иисус, когда jeb runāja par kāzām, par говорил līgavu, о свадьбе, viņš когда он salīdzināja говорил, to ar ebreju tautu он tradīcijām. сравнивал с традициями еврейского народа. Un tāpēc mums svarīgi uzzināt, поэтому, kāda важно ir bijusi. узнать. Redz, šeit ir vēl viena atbilde. Есть еще Vecā один derībā ответ. tas ir Ветхий rakstīts. Завет, это написано. Tu vecā В derībā to Ветхом var Завете uzzināt. ты можешь To var узнать, atrast. ты можешь найти, Ja? Kāds bija viņa какие tradīcijas? были традиции. Vai ne? Nu, viņi visi gribēja precēties. И они все Tāpat kā хотели mēs. жениться Vai ne? так, как мы. Tur ir daudz dažādas Есть situācijas разные Bībelē, ситуации в Библии. kā viņi apprecējās. Как они женились. Un, piemērs par Rebeks. Допустим, о Ревекке. Kā viņa apprecējās. Как она Viņa вышла vienkārši замуж. strādāja pie savu Она tēvu. просто работала у своего отца. Vienkārši kalpoja. Просто служила. Un vienu jauku dienu И однажды atnāk svešinieks Приходит с другой Ar saviem стороны камеļiem. человек своими pie akas, животными к un viņi redz šo колодцу. Она situāciju, видит эту un viņi ситуацию. nolēma, ka viņi palīdzēs И tam она решает, svešiniekam. я помогу этому Iedos человеку, ūdeni tam я svešiniekam. дам воды этому человеку, Iedos ūdeni я arī дам tiem воду kameļiem. этим верблюдам. Vai ne? Un viņai nemaz nezinot, Она ничего не šis знала, kalps, что этот слуга, kurš bija atnācis, который bija пришел, sūtīts no был Īzaka послан pēc Исааком līgavas, за невестой no viņa cilts. от его рода. Kurš šodien būtu tam mīļš? Кто сегодня был бы Lai согласен, kāds tavs draugs Чтобы izvēlās какой-то- sievu priekš tevi. друг подарил тебе, Nu, izvēlās priekš tevi. выбрал жену для тебя. Ja? Kā vienīgi tas Как kalps единственное, lūdz этот Dievu, слуга просил Бога, если viņa padzirdīs mans kamieņus. она напоит моих верблюдов, Redziet, tur bija savu noteikumu, Там были ar свои ko viņi varēja условия, precēties, ar как ko они viņi могли nevarēja precēties. там жениться. Ja? Viņam bija с savu кем noteikumu. можно, с кем не можно. Bet Свои viņam tās условия. Но precības эта tradicionāli женитьба nenotika tik не ātri. происходила так быстро. Tad, kad viņi uzzināja, Когда она узнала, ar ko viņi precēsies, за кого она выйдет viņa замуж, vecāki jau bija vienojušies. родители уже согласились. Tur ir arī savs bizness. Там был свой Savu бизнес, situāciju. свои ситуации. Ja? Es nesaku, ka mums tā И я не tā говорю, что jābūt šeit, нам bet tas должно все atšķirās быть no так. mūsu Но это отличается от нашего iepazīšanām un знакомства, от нашей женитьбе. Un notiek sadarināšanās. Ja? И не Šie обручались jaunie cilvēki эти молодые sadarinājās. люди. Jūs esat bijuši sadarināti? Вы были обручены Es biju sadarināts Я был. ar savu sieviņu. своей женой. Cik mēneši? Сколько 6 mēneši. kaut kādi, прошло ja? месяцев примерно. Nē, sadarinājies un tad И apprecējās. потом мы женились. 6 mēneši. Ja? 6 месяцев. Tā, atšķirsim 2. Откроем. korintiešiem 2 Коринфянам, 11.2. 11 глава, 2 стих. Šeit Pāvils saka Korintas draudzei, Павел говорит jo es esmu iededzies Korintianam. par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Mēs Мы šodien esam Сегодня sadarināti ar Kristu. обручены с Христом. Esam sadarināti. Обручены. Amen. Аминь. Mums vēl nav kāzas У нас bijušas. еще не было свадьбы. Tas, ka mēs piedzimām То, что no мы augšas, родились tas, ka свыше, mēs noslēdzam то, что мы derību заключили caur завет ūdens kristību. и через воду Amen. заключили завет, Mēs esam sadarināti мы ar Kristu. обручены с Христом. Un mūsu И līgavainis, наш жених, viņš ir aizgājis atpakaļ он uz savu пошел tēvu в отцовский дом. Ko viņš tur dara? И что он делает там? Viņš gatavo mums Он vietu. готовит нам место.
Saprotat? Вы понимаете? Mēs reāli, Мы garīgi реально dzīvojam духовно šajā живем в этой situācijā. ситуации. Varbūt tev neviens to nav Может быть, teicis. никто тебе Bet этого tu не esi говорил, saderināts но ты ar обречен Kristu. с Христом. Un kāzas vēl būs. И свадьба еще будет. Un kas tagad jādara? И что теперь делать? Vai mēs gaidām kāzas? Готовимся ли мы к этой Vai свадьбе? mēs vispār gribam kāzas? Хотим ли мы в эту свадьбу? Amen? Ko? Как там? Iedomājies, līgavu. Подумайте, невеста, Tu jau zini, ko tu precēsies, ты знаешь свою невесту, kad viņš nāks apakaļ. когда он Viņš вернется, nevar paņemt firmu, ātrāk uzcelt to māju. он не может Vai фирму mēs взять, ātrāk чтобы varam построить apprecēties? быстрее все. Kā tev liekas, kā līga uzvedās, kad Как viņi тебе zina, kad ir кажется, līgavains? что как ведет себя невеста, когда он Par ko знает, viņi runās о katru чем dienu? они говорят каждый Man būs день? kāzas. Мне будет свадьба. Viņš aizgāja. Он пошел, Viņš nāks и atpakaļ. он вернется. Amen? Амин. Ko? Не так ли? Tā ir patiesība. И это правда. Mēs esam līgavi. Un ne tikai līgavi. И не только невеста. Līgava kaut ko dara, Невеста что-то делает, gatavojoties kāzām. готовясь к этой свадьбе. Tā nav vienkārši tāpat dzīvošana. Это не просто Tā nav жить так. vienkārši Это не просто gaidīšana. ожидание. Tur ir konkrēts uzdevums Там līgavai. конкретное задание. Tur ir konkrēts uzdevums Конкретное līgavainī. задание невесты. Amen. Jēzus sacīja, Иисус сказал, es iešu pie savu я tēvu. пойду к своему Отцу, Amen. Un es jums vietu и я sataisīšu debesīs. приготовлю вам место. Un tieši tas pats notika И то же самое pie ebrejiem случилось к евреям Izrēlā, Израиле. ka viņi gāja pie savu tēvu mājas Они пошли цел к отцовскому клад дому и велвien. построили еще korpusu, kur viņi dzīvos корпус, где jaunā они будут ģimene. жить, новая семья. Un tēvs И pārbauda отец savu dēlu, kā проверяет viņš ir своего сына, uzcēlis как šo он namu. построил этот дом. Un nevis viņš И не izvēlēsies, kad он viņš teiks, nu ir выберет, gatava māja. но теперь выбрали, tēvs pateiks, теперь готов дом. Pārbaudīs. Проверит Tagad ir отец. īstais laiks. Вот Tu vari iet pēc настоящее savas, время. pēc savas Теперь līgavas. ты можешь идти за невестой. Līgavains nezina, И жених не kad знает, beidzot viss būs gatavs. когда, в конце концов, все будет готово. Līgava nezina, Невеста не знает, kad tur būs. Es pat, viņi pat Когда там- neredz, kā tur viss notiek. когда там Mēs что-то arī произойдет. neredz, Мы kā tur тоже не debesīs. видим, как на Pirmais небесах stāvs jau gatavs, уже vai готов otrais, первый vai tagad этаж или второй, toaletais, или vai теперь koridori. туалет, Mēs или neredz, mēs коридоры. nezinām. Мы не Vai ne? знаем ничего. Un nezina, tēvs zina. Отец знает. Amen. Амин. Un tas ir tas, ko mēs saucam это то, что мы Jēzus называем otrā atnākšana. Иисус, Его Jēzus пришествие. nāks pēc Иисус savas придет за своей līgavas. невестой. Amen. Es tad, kad gatavojos, Тогда, es когда я smējos. готовился, я смеялся. Es domāju savā И iekšienē. я подумал в своей Es внутренности. pateikšu draudzēji, Я скажу в церкви. ka es zinu, kad Jēzus nāks. Я знаю, когда Иисус придет. Es pateikšu, Я скажу. lai viņi zina. Пусть они знают. Amen. Un zinu, ko mēs varam teikt? И знаете, mēs что varam мы teikt можем tas, to, ko сказать? Dievvvārds saka. То, что говорит Слово. Es zinu, kad Jēzus Я nāks. знаю, когда Иисус придет. Zinit, kad? Вы знаете, когда? Tad, kad tēvs viņam teiks, Когда nāk. Отец скажет ему, Tev вот patīk теперь tādā иди. filma? Тебе Ko? нравится такое Tad откровение? Jēzus nāks. Тогда Иисус придет. Amen. Ko? Так? Amen. Sadarināšanās. Обручание. Protams, Конечно. te nākamais pāns. Следующий 2. стих. Korintiešu 11:3. 3 стих. Pāvils saka, ka viņš ir sadarinājis ar Что Он Kristu. обручил нас с Христом. Bet viņš 3. saka, Но 3 Он сказал, bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāp ievu, tāpat nesamaitā jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristu. но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ziniet, kamēr tu gaidi savu Пока līgavu, ты ждешь своего ir жениха, ienaidnieks. есть враг,
который может повредить что-то, твои святые мысли, твои намерения, твои цели, когда ты готовишься к свадьбе, ты прилагаешь все усилия к этому, и кто-то придет, скажет, нет смысла, может быть, он вообще не вернется, кто его знает? Может быть, не будет. Есть один, который хочет мешать нам подготовиться. Я вам расскажу одну весть. Одна пара, они писали друг другу письма, и жених, он был в армии 2-3 года, я не знаю сколько. Каждый день они писали письма друг другу. И можешь представить почтальона, он должен был встретиться и давать эти письма невесте. И когда ты одного и того же человека видишь очень часто, ты знакомишься с ним, поговорил с ним, в конце концов невеста вышла замуж за почтальона, не дождалась, когда жених вернется с армии. Это наше задание церкви, внимание, оберегать эти отношения, оберегать свое сердце, продолжать готовиться к свадьбе. И не упасть в какую-то нечистоту, не отклонить свой взгляд от Христа. Мы готовимся на свадьбу. И не только. Мы продолжаем поить свою семью, своих верблюдов, и мы должны быть также благословением другим, в то же время готовясь для свадьбы. И если ты думаешь таким образом, тогда ты понимаешь, что есть значение святости, пребывать в таком, чтобы быть чистым, святым, очищенным. Моя невеста будет непорочной, чистой, святой, праведной, совершенной. Почему? Потому что будет свадьба. Если тебе просто говорят, будь свят, зачем? Из-за чего? Почему прилагать все усилия? Будет свадьба. Еще такая интересная вещь. Хорошо, ты можешь отложить это все, если ты знаешь, что это после 2 года, но ты не знаешь, когда жених вернется. Он может прийти завтра. Он может прийти. И там такое место. Она будет непорочной. И я говорила однажды своей жене, ты любимая, ты моя изюминка. Какая изюминка? Разве? Мне столько морщин. Я не о морщинах говорю. Но невеста будет такой. Amen. Vīnogu pensijā, ja? Tā ir tā vīnoga, jā, tas ir tas. Vīnogu pensijā. Kādam tas atsaucas? Кому-то это отозвалось. Ak, tu man mīļo, vīnogu dziņu pensija. Halleluja. Но я не могу больше читать все. Но идею я хочу рассказать. И ваша домашняя работа будет прочитать. Хорошее дело, Иисус сказал своим ученикам.
es jūs atstāšu. Я оставлю вас, Un es iešu pie savu и я tēvu. пойду к своему отцу. Es iešu sagatavot Я vietu priekš jums. приготовлю место для Man вас. tēva namā ir daudz dzīvokļu. Там есть много Priekš- жилища. Pasaki kaimiņam. Скажи Tev своему arī tur ir соседу, тебе dzīvoklis. тоже есть Tev tiek жилище на gatavot небесах. vieta. Там подготавливается gatavot место. vieta. Там готовится тебе место. Amen. Аминь. Kas to zina, varbūt tu būsi И mans кто его kaimiņš. знает, может быть, ты по соседству будешь. Ja? Un Jēzus sacīja, Иисус сказал, bet nāks cits aizstāvs. но придет Tēvs ходатай, dos manā vietā Отец вместо меня даст вам citu aizstāvu. другого утешителя, Patiesības garu. Духа Tēvs истины. dos svēto Он garu даст вам Святого manā Духа vietā. вместо меня. Viņš teica, es vairs Он nebūšu сказал, šeit uz мне zemes уже не viens. будет здесь, на земле, Bet Tēvs но dos tādu, Отец ka mani даст такого, как я, svēto garu Святого ikvienam Духа no to, каждому, kas tic Jēzum Kristum. который верит Tas Иисусу Jēzus, Христу, kas bija тот ārpusē, Иисус, ko tu который lasi был evaņģēlijā, tāds и pats читал Jēzus о нем, такой ir же tagad Иисус tavā теперь в iekšienē. твоей Viņš внутренности. dzīvo tevī. Он обитает в Viņš runā тебе. to Он pašu. говорит то же Viņš самое. grib darīt Он to хочет pašu делать caur то же tevi. самое через тебя. Svētais gars Святой Дух tavā iekšienē. твоей Un внутренности. zini, kas, И ты знаешь, cik labi apzināties, как ka хорошо svētais осознать, gars что ir tevī. Дух Святой в Jo тебе. svētais Потому gars что Дух Святой palīdz mums помогает нам sagatavoties šīm kāzām. подготавливаться Mēs на этой nezinām, kā свадьбе. to izdarīt, Мы не kā знаем, как это pareizi, сделать, как это ko будет tā правильно, darīt, ko- что, ko как š- делать. ko citā vietā darīt, bet Как в другом svētais месте gars делать, но Дух ir Святой, mūsu treneris. Он наш Viņš тренер. ir mūsu apmācītājs. Он Viņš ir тот, tas, который обучает kas, нас. kas Он gatavo тот, который līgavu. готовит невесту. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Tev tas pašam nav Тебе jāizdara savā самому spēkā. это не нужно Tu делать nemaz своей nevari to силой. izdarīt Ты savā не можешь spēkā. это сделать Bet своей силой. svētais gars. Но Дух Святой, Atcerieties, помните, kā Esters gatavoja как kāzām. Эсфир готовили tur на bija? 6 свадьбу. mēneši, jeb vesels 6 gads? месяцев или год. 1 gads. Один год. Viņas balzamēja un ar Балзамировали ее gatavoja kā Готовили līgavu, ее как veselu невесту. gadu. Katru dienu. каждый день. Make-ups, Мейкап. tāds krēms, šitāds Такой krēms un vēl крем, šitāds krēms. такой, Beigās еще jau man liekas, ka такой. tu nejūtīgs. Jau. Es nezinu, kā tas ir. И я не bet знаю, как это veselu есть. gadu Но целый tev tur год svaidu un тебя eļļo un мажет, kārto un тебя gatavo. приготавливает Un tev stāst, kas и ķēniņam patīk, рассказывает, kas что nepatīk, kā нравится, runāt что ar не viņu, нравится, как kā говорить uzvesties ar с viņu. царем, как вести себя. Un svētais gars tieši И Дух tāpat. Святой именно Mūs так же gatavo. нас готовит. Amen. Аминь. Tu tiek eļļot šodien. Там мажется что-то. Tu tiek gatava. Ты готовишься. Varbūt tev neizdevās tāds Может быть, тебе не удалось. brīnišķīgs kāds, kā tu Такая biji чудесная iedomājies un свадьба, как ты sapņojies. представил и как ты мечтал. Tad tev vēl ir labākās Тебе kārtas еще priekšā. лучшая свадьба впереди. Tu redzēsi tādas Ты увидишь такую свадьбу, какую ты на земле никогда не видел. Tu pat Ты iedomāties даже не nevari. можешь Mēs представить. lūdzām, ko acis nav Мы redzējis. молились о том, Bet что viņš lūdz глаз par не видел. Martu. Es nezinu, vai Он kāds būs о martā, Марте молился. Я не знаю, будет ли это свадьба в марте. bet būs kāds. Но будет свадьба. Un tagad svarīgi. И теперь важно. Līgavains aizgāja izdarīt savu darbu. Жених сделал свою работу. Līgavai, Невеста, draudzei, церковь, ir uzdevums. есть Ir задание, sava daļa, есть своя kas viņai часть, ir jāizdara. что она должна Lai viņa сделать, būtu gatava. чтобы она была готова. Kāpēc tas tik svarīgi ir? Почему это Mateja настолько важно? 25. nodaļā. Матфея, Tur bija 25 10 главе. līgavs, Там 10 jaunavs, было 10 дев, un 5 bija и gatavs, 5 были готовы. un 5 5 nebija līdz не galam были gatavs. до конца готовы. Ja? Kā tas ir? Как это es vēl есть? domāju, И я подумал, slavēšanas laikā. во время прославления, Nu, gan jau kaut kā tur ar Dievu žēlastību как-то mēs с taisa Божьей kāzās благодатью tiks. мы попадем на эту свадьбу. Varbūt kāds drēbes būs Может pa быть, ceļam, какая-то varbūt одежда paprasīs будет по kādam, lai дороге. iedod. Кому-то спросим. Nu, tad tur tāds tu Ну ieradīsies. тогда ты таким явишься. Iedomājies, mēs te runājam Подумайте, par atmodu. мы говорим о Mēs пробуждении, fanojam par мы atmodu, планируем пробуждение, bet reāli но padomā. реально Tā ir tikai atmošanās. это пробудиться от Man сна. liekas, ka mēs viens otru redzēt negribētu no rīta. Ka mēs Мы
Наверное, не хотели бы видеть никого, когда мы только проснулись. Acis vaļā nevar Мы не dabūt. можем открыть свои Mati глаза, šitādi, а волосы поднялись, saņurcīts, galīgi что-то, nav gatavi. все не Tu готово. domā, Jēzus tādu līgavu grib? Иисус хочет ли такую Tu gribi, lai невесту? viņi tikai Он хочет, чтобы pamodusies? на такое было предвиденное. Tu gribi tādu Ты līgavu? хотел бы такую невесту? Un viņi fanos, es pamodās. Я проснулась. Kur kleiti ir, kur Где моя- lukturs ir, kur eļļi? Где Nav мои svarīgi, es pamodos. святилища? Я пробудилась Pidžāmā. в пижаме. Mums atmod te uz Нам zemes. пробуждение здесь на Halleluja! земле. Аллилуйя. Un saprot, es vēl 3 pamodināju. И я Es еще pamodēju, un троих es vēl tos разбудила. pamodināju. Я Jēzu, еще троих 3 разбудила. es pamodināju. Еще троих. Un vēl 3 aiz tevīm tādi И paši 3 еще skrien. сзади. Бегут и тоже. Kas tā pa līgavu Что ir? это за невеста? Galvenais žēlastība. Главное благодать. Kāda var būt līgava? Какая может быть? Может быть, она еще не проснулась, а ты несешь ее. Jūs tādu līgavu Такую iedomājaties? невесту вы представляете? Traki, vai ne? Bet svētais gars ir Но mūsu. Святой Дух в нас. Un ziniet, ko svētais gars saka Вы mums? знаете, что Дух Святой говорит в нас? Viņš saka, Dievvvārdē rakstīts kādas lietas, viņš saka mūsu. Слово Божие говорит Viņš о том, saka, какие вещи Он говорит нам. Kungs Jēzus Kristus. Господь Иисус Христос, Vēl viņš saka, aba tēvs, Ава Отче. tas gars tevī, viņš runā šīs lietas. Он говорит Viņš тебе grib это. sadraudzēties ar Он хочет tēvu, runāties ar общаться Jēzu. с Viņš grib, lai с mums ir Иисусом, sadraudzība ar с Dievu. Отцом. Он хочет, чтобы у нас было общение Un с Ним. ziniet, vēl ko viņš И saka? вы знаете, что Он еще ожидает? Nāc, kungs Jēzu. Господь, приди, Tas gars, kas ir приди, tevī, Господь. viņš Тот Дух, ilgojās Он pēc жаждет šīm kāzām. этой свадьбы. Viņš ilgojas Он pēc šo жаждет kunga. Господа. Viņš gaida Он ждет kungu. Господа. Gaida kungu. Ждет Господа. Ilgojās šīs Он kāzas. жаждет Tas этого, gars mūsos. этой близости. Un atklāsmes grāmatā ir sacīts, И от книги tad, Откровения сказано тогда, kad līgavs sacīs когда невеста to скажет pašu, ko gars saka. то же самое, что Дух говорит. Ja mēs kā draudz Если мы как церковь runās to pašu, ko будем viņš говорить то же runā самое, что šodien, Он говорит, tad viņš ir gatavs nākt. тогда Он готов Tad viņš прийти. arī nāks. Тогда Он придет. Amen. Pāvils Павел savās в vēstulēs, своих посланиях, Jākabs savā и Яков в vēstulē, своем Jānis послании, savā и Ян в vēstulē. своем послании. Visi viņu runā par šo Все lietu. они говорят о невесте. Un viņš nāks pie tiem, И Он придет к тем, kas viņu gaida. которые ждут Его, Kas viņu которые gaida. Его ждут. Tad, kad tu biji līgava, Когда ты был tur nebija невестой, jautājums par gaidīšanu. там не было Tu вопросов gaidīji об to ожидании. dienu. Ты Tu ждал gaidīji to momentu, tu жениха, gaidīji. ты Un ждал ziniet, этого kas ir момента. mums draudzēji? И что в церкви? Tieši tas pats. То же самое. Mums jāpaliek šajās Мы gaidībās. должны пребывать в этом, Mēs чтобы gaidām ожидать, šīs kāzas. Mēs ожидать gaidām Его, šos ожидать satikšanos. эту встречу. Ziniet, ir iemesli, kāpēc mēs viņu negaidām. Есть причины, почему мы не Mēs viņu ждем. nepazīstam tā, Мы не ka знаем viņš ir его daudz так. labāks nekā mūsu Он dzīve. намного Mēs лучше, чем nepazīstam мы viņu tā, ka viņš ir daudz labāks nekā знаем mūsu его. visas tās kārības Он un viss, намного ko лучше, šī чем pasaule все piedāvā. наши Mums liekas, tagad ir предложения от labi, мира. tagad ir Нам forši, кажется, tagad ir теперь brīvi. хорошо, вот теперь хорошо. Tas vēl nekas nav salīdzināms Это ar to, по kas ir viņš. сравнению ничего с тем. Dāvids zināja kaut kā Давид viņa знал personīgi, ka viņš его teica, лично, ja когда man он ir сказал, Jēzus, если у меня ja man есть ir Иисус, kungs, если у tad меня man есть ir Господь, viss. тогда мне есть Man ir все. viss, man nevajag ne Мне не zemi, ne нужно debesis. ничего, ни Man небо, ни nevajag землю. neko no Мне šīs ничего не нужно pasaules, с этого мира. jo
Es esmu потому что pagaršojis, я kāds ir viņš. вкусил его. Es mazliet ieraudzīju, Я kāds ir viņš. увидел Es его, sadzirdēju viņu я mazliet. услышал его Ja mēs немного. varētu teikt, mēs Если мы могли бы сказать, мы чуть-чуть pataustījuši, pagaršojuši, ощущали kāds его, viņš ir попробовали brīnišķīgs. его, Un jo vairāk mēs насколько он atklās, kāds чудесный. viņš ir, И чем больше мы открываем, un jo какой он vairāk mēs есть, nebrīnīsies par šīs тем Marijas, больше мы не будем kas удивляться sasit šo Марии, eļļas которая trauciņu. разбила этот фан. Viņa sēdēja pie viņa kājām, viņa iepazina который, viņu, un viņa bija gatava maksāt šo lielo cenu. Сидела возле его Gada ног и была algu готова izliet pie viņa, uz viņa kājām. этот дар отдать и Un tas ir вылить tas, это на ноги. cik mums viņš ir atklājis. Это то, насколько Mēs он nevaram sev открыт нас. piespiest Мы viņu не можем vērtēt заставить augstāk его par to, cik viņš mums оценивать ir больше, atklājies. чем он нам открылся, явился. Protams, Dievs Конечно, redz, kur tu esi, Бог kad tu видит, piedzimi, где ты, ko когда tu ты zini, ko родился, tu nezini. что ты Viņš знаешь, zina, что не viņš знаешь. Он respektē. знает, он Bet респектирует. viņš saka, tu Но он esi говорит, mana ты līgava. моя невеста, Tu esi mana ты моя līgava. невеста. Amen. Un līgavai ir savs И uzdevums. невесте есть свое Līgavai задание. ir Невесте нужно jāgatavojas. готовиться. Tā ir sagatavošanās Это process. приготовление, это процесс тогда, когда ты не знаешь, сколько тебе готовиться, но ты живешь осознанием, жаждой. Šis viss Это vien все dien beigsies, один kas ir man apkārt. день Un būs закончится, tikai и viņš. будет только Он, Būs savienošanās будет ar соединение viņu. с Ним, Un tas būs и mūžīgi. это будет Un вечным. tas būs Это pats будет labākais, kas var самое notikt ar лучшее, maniem. что случилось Iedomājies, tu со vari мной. iemantot visu, Ты kas ir можешь šeit uz наследовать zemes, все, visu что šo на земле, pasauli, весь visus этот šos мир, labumus. все Bet ja это, tu dēļ что в мире, to visu но pazaudē если šo pašu из-за galveno. этого ты потерял самого главного, Amen. Dievam nav žēl, ka mēs Бога baudām не- šīs zemes svētības lietas. не все равно, что Viņš мы visu, вкушаем viņam все. žēl nekas, Ему не bet жаль. viņam žēl, ja viņš Ему mūs жаль, если pazaudēs Он потеряет tajās нас в svētībās этих vai благословениях lietās. или Viņš вещах. negrib mūs Он не pazaudēt. хочет нас потерять. Amen. Un mums līgavai ir И мы, как jāgatavojas. невеста, должны kāza. готовиться на свадьбу. Man ir vēl viena atbilde jums. Есть еще один ответ. Kad Jēzus nāks. Когда Иисус придет. Tā, sagatavojiet papīrīt. Так, приготавливайте, чтобы Lai jūs написать, zināt, kad viņš чтобы nāk. записать. Un mūsu līgavaini, zin, ko teica? Наш жених, знаете, что сказал? Es nāku drīz. Я прихожу скоро. Es nāku Я drīz. гряду скоро. Ziniet, cik ilgi, ja viņš saka šo vārdu? Как долго он говорит Viņš jau эти saka šo слова? vārdu 2000 gadus. 2000 лет Šobrīd он mēs esam говорит. tuvāk viņa Мы atnākšanai. ближе всему Un этому. joprojām viņš И saka, до сих пор он говорит, es я nāku drīz. гряду скоро. Sadzird to savā sirdī. Услышь это в своем сердце. Izdara secinājumu. Сделай выводы. Man lūkšana, lai mēs visi būtu gudrs jaunavs. Моя молитва в том, чтобы мы все Lai были mēs visi мудрыми būtu ņemti девами, vērā чтобы мы evaņģēliju. Tas ir evaņģēlijs, внимали mīļa. Евангелию. Amen. Mēs esam līgavi. Мы Mums невеста, ir и мы jāgatavojas. должны готовиться. Es Я nāku гряду drīz, скоро. drīz. Kā viņš И atnāks? как он придет? Pāvils saka, acu Павел mirkli. сказал, в Tas мгновение. būs pēkšņi. Это будет Tas мгновение. būs negaidot. Это будет вдруг. Dievvvārds saka, tas būs kā Это pusnakti. будет Tas как būs полночь. pusnaktī. Kad vislielākā tums, Когда самая большая vislielākā тьма, grūtības И самые situācija, трудные un pēkšņi viņš ситуации. nāk. И вдруг он Пекшн. приходит. Вдруг. Pēkšņi. Kā zaglis Как naktī. вор в ночь. Un tā ir paraušana, ko mēs kā И draudz это gaidām. восхищение, Viņš как мы paraus savu draudz ждем. padebešos. Он возьмет To свою Dievvvārds церковь. saka, tā ir Это слово nākamā говорит. lieta, Это kas notiks ar то, draudzi. что произойдет с церковью. Līgau tiks sagatavots. Un viņi Невеста tiks будет paraut debesīs. подготовлена Un mēs tur и восхищена. satiksies. И мы ar savu встретимся līgavāju. с своим Un женихом. paliks daudz cilvēku uz zemes. И многие останутся на земле. Tās būs interesants notikums Это pasaulē. будет интересный случай на Vēlns jau, земле. protams, izdomās Конечно. ziņās, ko pateikt, kad no citas planētas atnāca С un других- paņēma viņus prom un vēl kaut ko. С Viņš других izdomās. планет пришел и Bet взял. Но mēs zinām, мы kas знаем, notiks ar mums, что будет kas с notiks ar нами, draugu. что будет с церковью. Amen. Jēzus sacīja, Иисус сказал, Jēzus brīdināja, Иисус предупреждал,
kad viņš nāks uz zemes, vai Когда он viņš придет ticību на земле, atradīs он uz zemes. найдет ли веру на земле? Līgavai ir svarīgi palikt ticībā. Нам, как церковью, нужно остаться Atcerieties, верою. Jāņa 3:16. Это очень важно. Иоанна Jā. 3:6. Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, Бог так сильно возлюбил мир, sūtīja savu dēlu, послал своего Сына, lai чтобы ни neviens, kas то, tic который Jēzum верит Kristum, Иисусу Христу, neviens, не kas tic погиб, Jēzum Kristum, nepazūd, не погиб, bet iegūst но mūžīgo dzīvi. приобрел Un tad вечную Jēzus жизнь. pēc tam И teica, тогда после того Иисус сказал, un kad es nākšu и uz когда я zemes, приду к vai вам, es atradīšu ticību? найду ли я Kādu веру? ticību? Какую Mēs веру? visi sakam, mēs Мы все ticam говорим, Dievam, что мы mēs верим ticam Богу, Kristum. мы верим Христу. Bet vai tu tic Но tam, веришь ko ли viņš ты saka тому, par что Он kāzām? говорит Vai кому-то? tu tic Ты tam, ko веришь viņš ли, saka, kas что Он draudzē говорит ir церкви, jādara pirms что kāzām? нужно Vai делать tu перед tic, тем? ko viņš dara kā Веришь ли ты, līgavains что он priekš делает как līgavs? Vai tu tic жених? tā, kā viņš to ir teicis? Что и так, как Он сказал, Es ты веришь ли? nāku drīz. Я гряду скоро. Amen. Аминь. Es nāku drīz. Я гряду скоро. Šī vēsts Эта весть noregulēs mūsu sirdi, будет noskaņos mūsu регулировать sirdi, и настраивать наши сердца, lai mēs raudzīties uz чтобы мы viņu. взирали на Него, Amen. Lai mēs чтобы turpinātu. мы продолжали. Jēzus sacīja vienai draudzēji, Одной церкви Иисус turi сказал, to, kas tev ir, держите того, что у вас есть, un es nāku и drīz. я гряду скоро. Turi to, kas tev ir no Держи manis. того, что у тебя есть Paliec от меня. uzticīgs tajā. Будь верным Tic тому par to. и верь. Turpini iet šo ceļu. Продолжай идти этот путь. Amen. Аминь. Un es nāku drīz. И я гряду скоро. Amen. Halleluja. Te ir daudz lietas. Еще есть многое, Kā jau mēs как lasījām, мы уже читали. lielākie šķēršļi, Большие преграды, traucekļi, līgavai. Tā ir šī вмешательства. pasaule. Это есть мир церкви. Atskār, mieskār, dzīves Потому lepnība. что нам Viss- нравится Viss tas глазам. var traucēt līgavai И darboties это всё tajā, мешает ko kungs mums ir teicis. В том, что Господь нам сказал. Līgavai, kas vēl svarīgi? Что еще важно Es невесте? pateikšu. И я еще скажу. Viņai ir kleita, balta Ей kleita. белое платье. Un šī kleita sastāv no, Она no состоит materiāla. из материала. Un Dievvārds saka, ka Слово šī Божие kleita говорит, ir что taisnības darbi. Это есть дела праведности. Mums jāgatavo Мы kleita. должны готовить эту одежду, это платье. Es ceru, ka tā kleita būs viss pilnībā. Я надеюсь, что Ja она es будет teicu, совершенной. Pērciet no manis. Pērciet no покупайте manis от меня baltas drēbes. Белую одежду. Jēzus sacīja, Иисус сказал, nāc pie maniem приди ко un мне pērc no maniem. и покупай. Ko nozīmē pirkt? И купить. Jēzus Что это neteica, значит? lūdzu man, es iedos. Он Jēzus не neteica, сказал, meklē, tu atradīsi. э, Jēzus neteica, Он klauvē, не говорил, стучи, un tev atvērs. и тебя Jēzus откроет. neteica, Он не ziedo, говорил, un tad tu жертвуй, и dabūsi. тогда ты получишь. Viņš teica, pērc. Покупай. Zini, ko nozīmē И vārds pirkt? купить. Что это Tas ir значит? kaut Что это ko за слово? apmainīt. Это поменяться Lai tu dabūtu чем-то. balts drēbes, Чтобы tev ты получил jādod белую kaut одежду, kas ты no должен sevis, отдать что-то от lai tu себя, varētu saņemt šīs чтобы baltās получить эту drēbes. белую одежду. Amen. Ja drēbes ir taisnības Если darbi, tad это mēs одежда, atdodam дело viņam праведности, netaisnības тогда darbus. мы отдаем все это. Pāvils Неправду teica, всякую отдаем. pārģērbieties. И Līgavu, как Павел pārģērbieties. сказал, Velciet vecos drēbes nost. Ko переоденьте simboliski все, nozīmē vecas drēbes? облечься в Tie нового. vecie darbi, Это все miesas ветхое, дела grēcīgie плоти, darbi. Velciet грешные nost. дела, все это, Velciet baltas drēbes. все оставить это и Amen. облечься в новом. Pēc tam viņš kaut ko saka par eļļu. Потом Eļļa он ir говорил vajadzīga. о Илее. Reku ir viens gadījums, kā tu eļļu var Как dabūt. ты можешь получить Ja tu Илею, pareizi если ты pārbaudi правильно to, kas tev ir? проверяешь Ja то, tev что у ir тебя eļļa, есть? tad Если tu у тебя есть klausies, kur Илея, tev ты to eļļu слушаешь, izliek. как Kam это to eļļu использовать, iedod? кому Un это tā дать. eļļa И vairojās это tev, ja Илей tu pareizi ar умножается, viņu если ты apējies. правильно Amen. с этим Jēzus sacīja, lai пользуешься, tavas lāpas чтобы- deg. чтобы твои Lai святилища lāpas deg. были Un горящими, jeb tas lukturs, lai deg. святилища, чтобы они Jo viņš горели. teica, mēs esam pasaules gaisa. Потому что мы есть Mēs свет esam земли, pasaules saules. мы есть соль Bet земли. viņi nedeg, Но ja они- eļļas beidzas. если Илей закончился, это не Mums может vajag pietiekam гореть. eļļas, Нам достаточно lai mēs Илея нужно, sagaidītu чтобы мы savu дождались līgavai. своего жениха.
Un tur ir vairākas lietas. И там есть многое Svarīgas, kas tur ir условия, rakstīts. что сказано там. Un tagad tu padomā, И теперь подумай, es uzrakstīšu draudzes anketu, я написал iekšā анкету, я буду в этом. es noskaitīšu vienu lūkšanu, Я одну un viss būs молитву kārtībā. сделаю, и все. Es tur to un šito. Я там Mēs gribam это kaut и kādu это. minimumu izdarīt Я no минимум tā, хочу сделать ko с mēs того, saprotam, что мы kas būtu tas понимаем. minimums. Но это минимум. Mans tēvs ir mūžībā, Мой un viņš teica Отец tādu, вечности, и он kā tikai tur iekš kaut vai сказал, par sētnieku, bet tur я iekšā. хоть дворником, но я буду там. Amen. Līgau. Невеста. Paskaties, kādu viņi izskatās. Посмотри, как выглядит невеста. Ir pamodušies šorīt, Проснулись в это утро, nomazgājušies, омылись, paēduši, поели, apģērbušies, оделись, atnākuši uz dievnām пришли в Дом Божий un turpiniet šo и šauro ceļu. продолжают идти этим Turpin узким gatavoties. путем, готовиться, Turpin gaidīt, ожидать, turpin lūgt. молиться. Amen. Šī visa pasaule beigsies. Этот мир закончится. Tas beigsies. Это Ātri. закончится. Nav vērts pieķerties. Нечего Nav там vērts pielikt savu sirds tam Хватать klāt. все и свое сердце Lietosim прилагать šos этому. resursus, ko Будем Dievs mums dod. пользоваться ресурсами, что Бог Bet дает нам, turpinās iet но šo šauro продолжим ceļu. идти этим узким путем. Amen. Аминь. Piecelsimies. Встанем сейчас. Līgau. Невеста, Piecelsimies. Kam ir balts drēbes, tie var justies bišķi labāk. кому белые одежды могут чувствовать себя немного лучше. Bet pārbaudi šīs lietas, ko tu dzirdēji Но šodien проверь, šeit. что ты услышал Lūdzu par to. сегодня. Молись за это. Ej Dievvārdā, izpēt, vai tas И- ir pareizi vai nav. Изучай, Jēzu, это Jēzu, правильно Tu ли? tieši tā domāji? Иисус, ты Kā так šeit думал, sludināja par tevi? как это Vai tiešām ir проповедовалось? svarīgi šīs Это ли lietas? важно? Это важно ли, чтобы у нас была чистая одежда? Nesalīdzini ar to, ko Не tu zināji сравнивай līdz с šim. тем, что ты знал до этого, Nesalīdzini ar не to, сравнивай с ko тем, citi что sludina. другие проповедуют. Pārbaudi pie savu Проверь kungu. у pie своего Svēto Господа, gara. иди к Духу tev Святому, pārliecinās. и Он тебя Viņš переубедит, tev atklās. Он откроет. Lūksim, Будем молиться, būsim šai sarunā. будем в этих Dievu общениях priekšā. с Ним. Придем перед Halleluja. Богом. Jā, Tēvs, mēs Отец, мы pateicamies Tev. благодарим Тебя, Pateicamies Tev благодарим Тебя par šo dienu. за этот день. Paldies par šo žēlastību šai Благодарение за dienai. благодать Твою. Paldies Tev par šo vēsti. Благодарение за эту Paldies весть. par šo uzklāto Благодарение galvu. за этот стол Paldies par накрытый, zaļainām за ganībām, пастбище, par skaidru ūdeni. за чистую воду. Tu esi teicis, lai mēs nāk pie Ты Tevis. сказал, чтобы мы пришли к Un lai mēs Тебе, ticībā и чтобы paņem šo верою vēsti, взяли эту paņem весть, šo vārdu, чтобы взяли paņem это šo слово, aicinājumu. это призвание. O, mans kungs, paldies Господь Tev, мой, ka Tu gribi благодарение mūs Тебе. apprecēt. Ты хочешь Paldies, ka Tu с нами быть. gatavo Ты vietu готовишь место debesīs на mūžībā. небесах. Paldies, ka būs vislabākās И будет kārtas, самая kādas лучшая vispār свадьба, ir какую мы можем redzētas šeit представить. uz zemes. На земле. Paldies, kungs, un es lūdzu И я žēlastību. прошу Palīdz mums благодать. būt nomodā, Помоги нам быть skaidrā бодрыми, prātā. Palīdz mums быть нам gatavoties šim kāzām. бодрствовать и Palīdz mums готовиться būt к этой par свадьбе. gudrām jaunavām, И чтобы мы были мудрыми Ka mēs девами, nedomā, ka- чтобы мы не думали, ka citi mums palīdzēs, что другие помогут citi нам, mums aizdos другие eļļu, даст bet нам ka, kungs, илей. mēs no Tevis Но чтобы мы saņemam получили visu от Тебя все nepieciešamo. необходимое. O, kungs, es lūdzu, Господь, я прошу, lai tiešām Tavu Чтобы žēlastība Твоя mani милость audzina, mani меня, vada, Твоя mani благодать меня veido, учила, un mūsu наставляла, kopumā kā draudz, и нас lai вместе mēs как esam церковь, daļa no чтобы мы līgavas, были часть ka mēs nav невесты, tikai и чтобы мы не pamodušies, были ne просто tikai проснувшиеся, atmodi, bet mēs которые esam только проснулись, apģērbušies. но чтобы мы Mēs были esam одеты, sagatavojušies. подготовлены, Mēs ilgojamies. и мы Mēs жаждем, gaidām, мы ждем, kungs, šo dienu. Господь, Jo этот mēs nezinām, день. kur būs и tā мы не diena. знаем, какой Bet mēs день будет, ticam, но мы верим, ka tu nāk drīz. что Ты грядешь Mēs скоро. ticam, Мы верим, ka tu nāks что tad, Ты kad грядешь Tēvs тогда, tev когда liks nākt. Отец скажет О, тебе paldies, Svētais прийти. Gars. И Tu mūs Святой palīdzi, Дух, мы mūs благодарим, что Ты aizstāvs. наша защита, Tu mūs vadītājs. Ты наш утешитель, Ты Tu, наш kas mūs ходатай, sagatavo Ты тот, kā который līgavu. нас приготавливаешь. Es lūdzu, kungs, lai tas vārds Господь, чтобы это слово
rieš saknes mūsu чтобы sirdī. Он Lai mūsu дал sirdīs izaug šis vārds, корни šī в нашем сердце, patiesība. чтобы это Lai tā слово nes выросло, dzīvību, lai tā и nes было- motivāciju, принесла lai tā жизнь, nes истину, nepadošanos, lai мотивацию, tā nes cīņu, чтобы это lai tā приносило nes, нам битву, lai tā nedod mums чтобы padoties. не дало нам Аллилуйя. просто сдаваться. Paldies Tev, Kungs. Благодарение Тебе, Paldies Господь. Tev, Jēzus, Благодарение Тебе, ka mēs Иисус, esam что sadarināti. мы обручены. Halleluja, slava Tev par Благодарение to. Тебе, Gods Господь. Tev par to. Благодарение Pateicība Тебе Tev за par это, to. Господь. Halleluja, slava, Halleluja. slava Tev, Kungs. Mēs Мы pateicamies, благодарим Тебя, ka Tavs asins, что ka Твоя Tavs asins кровь runā skaļāk. говорит громче. Šodien Tavs asins runā Сегодня skaļāk. она говорит громче Par mūsu сегодня. grēkiem. За наши Tavs грехи, asins runā skaļāk. Par jebkādu apsūdzību, jebkādu nosodījumu. за Tavs какие-то vārds saka, ja mēs dzirdam šo vēstu Если мы šodien, слышим эту весть ja mēs сегодня, esam stiprināti если un мы dzirdam укреплены aicinājumu šodien, и mums слышим šodien призвание ir сегодня, iespējams нам есть возможность izveidot kontaktu ar Tevi. создать контакт Tavs с asins Тобою. šodien ir Сегодня Твоя iespējas кровь nomazgāt mūsu может grēkus. омыть нас от всякого греха. Paldies Tev, Kungs. Благодарение Тебе, Kungs, Господь. fokusē man sirdi. Фокусируй мое сердце. Iestat mans acis. И чтобы Iestat mans глаза auss, попали, iestat чтобы man мои sirdi. уши попали там, Noskaņo сердце man попало там. dvēseli. Настрой мою душу, O, Kungs, lai tiešām mēs varam dzīvot. чтобы мы могли Un iet pa šo жить, šauro идти ceļu. по этому узкому пути. Paldies Tev, Kungs. Благодарение Тебе. Tāda ir Tava žēlastība. Такова Твоя Tāda ir Tava благодать, mīlestība. Твоя Tāda любовь, ir Tava patiesība. Твоя истина. Halleluja. Slava Аллилуйя. Tev par to. Благодарение Тебе. Slava Tev Хвала par to. Тебе, Господь. Halleluja. Mums ir Аллилуйя. piemiņas mīlestības. И сегодня у нас Mums ir būs вечеря. brīnišķīgi Сегодня iespēja будет возможность, чудесная savienoties ar возможность Kungu, соединиться с Господом pieminēt to, ko Viņš ir izdarījis. и Amen. напомнить то, что Он сделал. Un ziniet, ko Jēzus И что izdarīja? Иисус сделал? Viņš izdarīja visu, Он сделал все, lai mēs būtu cienīgi. чтобы мы были Lai mēs būtu достойны, svēti. чтобы мы были Lai mēs святы, būtu nevainīgi. чтобы мы были Lai mēs būtu непорочны, sagatavoti. чтобы мы были Viņš no savas подготовлены. puses izdarīja Со своей visu, стороны Он сделал lai все, tu būtu derīgs, чтобы ты был годным, tu būtu gatavs. чтобы ты был Amen. готовым. Viņš visu Он izdarīja. все уже сделал. Viņš kļuva par grēku, Он стал грехом, lai mēs kļūtu par Dievu чтобы taisnību. мы были праведностью Jēzus Божией. kļuva par lāstu. Иисус стал Lai проклятию, mēs чтобы saņemtu мы šo получили svētību. благословение. Viņš kļuva par Он nabagu стал нищим uz krusta, на кресте, lai viņa чтобы bagātība Его богатство nāk par mums. сошло на нас. Amen. Аминь. Tas ir Jēzus nopelns. Это Его заслуга. Un ziniet, И вы знаете, līgavainim vajadzēja dot Жениху atpirkumu maksu нужно vecākiem было par līgavu. давать Un Jēzus цену. to izdarīja. Иисус это Viņš сделал. samaksāja. Он Viņš заплатил mūs Отцу. izpirka. И Он Mūs kā выкупил нас, līgavu. как Viņš mūs невесту. izpirka Он no выкупил šīs нас pasaules, от этого no šīs мира, от pazušanas, этого lai mēs piederētu гибеля, viņam. чтобы мы принадлежали Amen. Ему. Mēs dzirdējām, Мы mēs слышали, nav atpirkti ar мы zeltu, не ar искуплены šīm золотом, iznīkstošām lietām, этими kas ir šai вещами, что в pasaulē. мире. Bet mēs Мы esam искуплены atpirkti ar драгоценной кровью Jēzus Иисуса, svētajām, bezgrēcīgām, святою nevainīgajām кровью, asinīm. непорочной кровью Иисуса. Amen. Un es tevi И iedrošinu, я воодушевляю tic тебя, tam, ko Jēzus ir поверь тому, izdarījis. что Иисус тебе дал. Viena tavu lūgšana, Одна твоя молитва, viena atvērt tavs sirds. открытое сердце. Nāc tāds, kāds tu esi Приди tevī. таким, какой ты есть. Amen. Un viņš tev salabos. И Он тебе Viņš tev sakārtos. сремонтирует, Viņš tev nomazgās. Он Viņš tev омоет, balinās. Он убелит тебя. Amen. Un tāpēc ar tādu sirdi, ar Поэтому с tādu таким noskaņu, сердцем, таким Nāksim pie отношением Viņa. придем к Viņš Нему. ir svēts. Он свят, un viņš dara mūs par svētu. и Он делает нас святыми. Amen. Аминь. To mēs nevaram nopelnīt. И это мы не можем To mēs заслужить. nevaram nekur atrast. Это мы не можем найти. Tāpēc es aicināšu šos Поэтому я kalpotājus šeit приглашу priekšā. служителей. Lūksim par Будем šo молиться piemiņas mīlestību. за эту вечерю. Jēzus teica, šis ir Иисус patiess, сказал, это patiess ēdiens. истинное Šis ir patiess dzēriens. питье, истинная пища. Vēl Jēzus sacīja. Еще Иисус Tas, сказал, kurš bauda šo тот, который будет mīlestību, вкушать этого, tam ir mūžīgā тому dzīvība. есть вечная жизнь. Amen. Аминь. Tas, kurš bauda Тот, который ko viņš вкушает izdarīja dēļ то, mums. что Он сделал, Kurš ir pateicīgs par который to. благодарен Kurš за это, priecājas par который to. радуется за это. Amen. Аминь. Lūksim un Будем svētīsim. молиться и будем благословлять. Pasludināsim Jēzus nav.
Будем провозглашать Pasludinās смерть viņa Иисуса, atnākšanu. Его пришествие. Kungs, mēs Господь, мы pateicamies, благодарим Тебя, ka mēs varam darīt что мы можем to, ko Tu esi mums делать uzticējis. того, что Ты доверил нам, Turēt šo piemiņu напоминать себе par to, ko Tu о том, esi что Ты izdarījis. сделал, Tas, par cik Tu esi samaksājis. как Ты заплатил, какую Ka Tu цену esi Ты izlaidis заплатил. savus nevainīgās Когда Он asins. пролил свою кровь, невинную Kad Tu кровь, aizgāji когда ellē, Ты пошел в ад, manā vietā, вместо меня, mūsu vietā, из-за нас, Tu aizgāji Ты tur, пошел там, kur man bija jābūt. где мне нужно было Dēļ быть, saviem grēkiem. из-за моих грехов. Un mēs pieminām, И мы ka напоминаем trešā себе dienā о том, что третий Dieva день augšām celts no miroņiem. Ты был воскрешен из мертвых. Halleluja! Paldies, Аллилуйя! Kungs, Благодарение ka Тебе, ticībā Господь, что mēs līdz ar верою Tevim ir miruši. мы умерли Līdz вместе ar с Тобой Tevim augšām и cēlušies воскресши no вместе с miroņiem. Тобой. Un mēs И мы ticam, верим, ka šīs asins что эта кровь šodien сегодня, viņas ir spējīgas она способна mūs svētīt нас благословить, чистить. нас очистить un darīt mūs и baltāks par сделать нас sniegu белее, чем снег. un darīt mūs par И nevainīgiem, сделать нас непорочными, Святым. невинными, derīgiem. святыми. Halleluja! Аллилуйя. Es nolasīšu vienu rakstvietu, Я прочитаю одно место, atklāsmes 7:14. Откровение. Te ir rakstīts atklāsmes 7:14. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini, un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. И сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью агнца. Amen. Аминь. Viņa asins tev mūs balina. Кровь очищает, убеляет. Viņas izdara to, ko mēs nevaram izdarīt. Она делает Mēs то, что мы не можем vispār сделать. nespējam bez viņa asinīm dzīvot. Мы без его Mēs крови не katru можем dienu жить. krītam, Мы каждый день падаем, sagrēkojam, мы согрешаем domās, в мыслях, vārdos, darbos, словах, делах, attieksmes. Mēs отношениях. dzīvojam tādā Мы pasaulē, живем в таком мире, kur nav iespējams где невозможно, nebūt nenosmērēties. Ja? где мы не можем Bet viņa asins. быть дар такими mūs par чистыми, taisnību, но nevainīgiem. Его кровь Amen. делает нас чистыми. Lūksim, Будем lai tā ir молиться, tāda patiesa чтобы это было savienošanās ar viņu. соединение с Ним. Tā ir savienošanās atkal. Это Lai соединение. vienalga, kas būtu bijis starpā, Что бы ни было starp между tevim un нами Kristu. и Lai vienalga, kas Христом, tevi bija starp māsu un brāli, между братом и ļausim, lai сестрой, viņa позволим, asins чтобы Его izdara кровь šo neiespējamo. сделает это Lai tas невозможное, atnes чтобы это pārdabisku принесло atjaunošanos, сверхъестественное pārdabisku восстановление, savienošanos сверхъестественное ar соединение Kristu с Христом un ar šo līgavu, kas и ir mums невестой, apkārt. которая с нами. Savienoties atpakaļ. Соединиться Tur, вместе, kur Jēzus mūs ir Там, nolicis. где Иисус Tur, нас kur mums ir поставил, jābūt. поместил. Un neatstāt И to не vietu. оставить это место. Kungs svētī Господь, šo. благослови šo это. mīlestību, svētī Благослови эту вечерю. šo Благослови sulu, svētī. этот сок. Ka tas Благослови, ir tavs чтобы она asins. была кровью Твоею. Un mēs baudam šo И мы piemīnas будем mīlestību. принимать это, Un эту mēs истину ticam, и ka верим, mēs что мы savienojamies ar tevi соединяемся с Тобою tavās asinīs. через Твою Ka кровь. caur šīm asinīm Через mēs Твою кровь kļūstam tuvāki. мы становимся ближе. Un tavās asinīs И ir в Твоей miers крови ar есть Dievu. мир с Богом, Miers savā мир starpā. между собою. Un tavās И asinīs в Твоей крови ir uzvara есть par победа sātanu, par apsūdzību, над par nosodījumu. всеми Lai ko tu šobrīd вражескими just no ienaidniekiem, осуждениями. Что бы ты ни asins чувствовал runā vēl сегодня, skaļāk. говори, Lai потому ko- что кровь lai говорит ko vēlns tev mest громче. atmiņā, Что бы ни asins приносил тебя дьявол, Tev кровь atgādinās напоминает par тебе Kristus о Христе, о Его un жертве, viņa nopelnu. о Его Amen. заслуге. Halleluja. Halleluja. Jo tas, ko Jēzus То, ir что izdarījis, Иисус сделал, tas ir spēcīgāk это более сильное, to, нежели ko то, tu esi izdarījis что ты сделал vai neizdarījis. или не сделал. Amen. Аминь. Lai Dievs svētī. Бог да благословит тебя. Paliec viņa klātbūtnē. Пребывай в Его присутствии. Turpin raudzīties uz viņu. Пребывай в том, чтобы взирать на Sarunājies ar Него.
пребывая в тех Es tev отношениях, я Izrunā savu sirdi viņam. хочу тебе Kā tu подсказать, jūties, ko tu domā? Izsaki viņam. скажи свое сердце, как ты Tu чувствуешь. saņemsi brīvību, Ты получишь tu свободу, saņemsi vieglumu, ты получишь tu легкость, saņemsi atjaunošanu. восстановление. Jā. Vēl viens jautājums. Еще Varbūt один kāds вопрос Kristu перед тем. nepazīst. Mēs Может быть, gribētu, кто-то lai хочет встретиться с Христом. šis piemīrs mīlestības domāts Вечеря — это ticīgiem, для kas верующих Kristu ir людей, те, pieņēmuši которые savā приняли sirdī. Христа в своем сердце. Varbūt ir Может kāds, быть, kas есть кто-то vēlas, здесь, кто precēties, желает войти Христу, в это, kurš в vēlas это, būt ar viņu mūžībā, bet tu viņu nepazīst vēl. чтобы знать tu esi Его. šeit. Если ты здесь Mēs и jums хочешь, piedāvājam мы предлагаем Vienu вам lūkšanu, одной молитвой стать Savienoties ar христианином, Kristu, соединиться с lai viņš Ним, piedod tavus чтобы Он grēkus, простил твои lai viņš грехи, iemājo tavā и sirdī. чтобы Он Vai обитал ir в твоем kāds, сердце. Есть ли vai такие ir kāds, kas здесь, vēlas, которые lai šeit viss ir не kristieši? родились свыше? Все христиане здесь. Nu, ja visi Если все kristieši, христиане, tad es iedrošinu. тогда я Paņem воодушевляю. kādu līdz nākamreiz. В следующий раз возьми Amen. кого-то, кто Jo еще šī- не tas, христианин. ko tu šeit Потому что baudi, то, что ты здесь tas nav принимаешь, tikai tev. это не только для тебя, Tas ir katram это для cilvēkam. каждого человека. Visi dabūja, nevienam netrūkst. Все получили? Halleluja. Аллилуйя.
Visu to mēs darām ticībā, sirds Все это ticībā. делаем Amen. верою. Šis nav rituāls, Это не ритуал. bet mēs ticībā darām Мы делаем to, верою, ko Kristus mums ir что parādījis. Иисус нам показал, Un tam ir rezultāts. что Он открыл. Un И tam этому ir есть svētība. результаты, этому есть Un tas nes благословение. izmaiņas mūsu Это dzīvē. приносит изменения nes наших piedošanu. жизнях, это приносит прощение. Tu aizies, un tu brīnīsies, kur tā slimība ir Ты palikusi. пойдешь и посмотришь, Tev о, vieglums нету būs. уже болезни, Prieks atnāks, dzīvot, радость придет, gaisma, cerība свет tavā nākotnē. воссияет, Jo tu esi dzīvs Jēzu потому Kristu. что ты жив в Dievam Иисусе ir plāns Христе. tavai dzīvei. Богу есть Dievs план для mīl твоей tevi. жизни. Он любит тебя. Dievs rūpējās par Он tevi. заботится о тебе. Viņš nekad Он никогда neatstāja Не savu оставит. dēlu. своего Он сам сына, мейт. свою Nekad. дочь. Никогда. To var vecāki izdarīt kādreiz. Родители To иногда var это делают. cilvēks izdarīt Человек это kādreiz. иногда может Bet сделать, Dievs но savus Бог bērnus своих nekad детей neatstāja. никогда не Ja оставляет. arī tu pat viņu nejūti. Если даже ты его Ja не pat ir visi чувствуешь, apstākļi pret tevi. все обстоятельства Viņš против savus тебя, bērnus nekad neatstāja. Он nepalaid. своих детей никогда не оставляет. Tāpēc tu šodien biji šeit Поэтому ты был сегодня Tāpēc tu здесь, dzirdēji to, поэтому ko ты tu слышал dzirdēji. того, что ты слышал, un pieņem to kā viņa принял mīlestību. и Pieņem прими to kā это brīdinājumu. как Его любовь, Pieņem to kā izaicinājumu. как вызов. Pieņem to kā При- svētību Прими savā dzīvē. это как благословение своей жизни. Pateicamies Tev Благодарим, Отец, par šo Тебе privilēģiju, за эту par šo привилегию, iespēju. за эту возможность Vienkārši būt Tavā просто namā быть в Твоем доме. ir labāk nekā tūkstoši И это citas есть dienas. лучше, нежели все остальные дни. Būt Tavā klātbūtnē, В Твоем присутствии быть pieminēt Tavu nopelnu. и напомнить себе о Un Твоей paldies заслуге. Tev, Kungs, И par šo благодарение Тебе, žēlastību, Господь, за эту милость, за mēs эту esam благодать, что мы ka mūsu спасены, vārds ir ierakstīts что наше имя dzīvības записано в книге grāmatā, жизни debesīs. на небесах. Pateicamies Tev par to. Благодарение Тебе, Господь. Paldies Tev, Kungs. Благодарение Un Тебе, dod mums, Господь. Kungs, И дай нам, Господь, iespēju. возможность, Dod mums iespēju дай нам kādam возможность pastāstīt. кому-то kādu рассказать, uzaicināt. кого-то Dod пригласить. iespēju kādam Дай palīdzēt. возможность кому-то Arī помочь, piedzīvot to, ko пережить Tu dod то, mums piedzīvot. что Ты нам дал Dod пережить. mums padalīties ar to mīlestību, Поделиться ko с mēs той esam любовью, saņēmuši no что мы Tevis. получили от To Тебя, iepriec, ko mēs то esam saņēmuši утешение, no что мы Tevis. получили от Тебя. Viss gods Tev, Вся visa слава, slava Tev. вся Visa хвала, pateicība вся Tev. благодарность Тебе Jēzus Kristus vārdā. во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Amen. Pasveicini savu Поприветствуй своего dēlu un соседа, māsu. брата, сестру. Dievs sveitī mamītē. Oh, halleluja. Vēl ir kādi paziņojumi mums. Немного еще объявлений. Jā. Mums vēl būs У iespēja нас будет sadraudzēties. возможность еще общаться. Mums ir У нас kafejnīca, есть кафе, kur mums būs